Вначале моя весь 99 год пришли город. Сначала систематику. Силок силден, юлдаштен, туссен, хназен, Виталий Петрович Шурална Шарден Хильня Хакла Шиннамырден, Виталий Петрович Шурална Анба Темиде Куншитрен. Пайны бір пірле пұштардан стерімір. Бұл біріншіне бұқсан, бір үнжіне бұқсан, чываш елі бе, азатте азанезем қаланы бе, чиз пұны, бұл бірін халық шын, бірін наций жын, пызык ябала, пызык пұлым. Чываштен палла, Тевзи, Ширавзи, педагогия, краеведия, фольклористики, культурология, наси адаланывен кережегения, эдемлих адаланывен ди, иге ширемеш, ширембемеш эмерщины, Хакла Виталий Петрович. Эбизилия, Кетсельзе, сыллық пар, комылдуат пар, Сирия юратса, комылдуза, пар зымақ қалашы мадым. Нумай бұлмас, Кирмбада келнеце Чеваштен Павла скульпторы, Владимир Нагорнов, бұлмана жәмбе қаламаға итірі, Кепте Казадышын Чембер Чевардембе
Тудастанда бурнаган Хуссенде, Ендешликлен, Чуваш интеллигенция Сенде, Эбе Сирия, Сирия Дегалашындев, Витай Бетойджа, Был Сынарланы, Сынарне, Парнели, Таргаш Ишмайды. Это шаг в Максимбе, наук конференция, ужылын дезе, кирден сымақ идасын. Эзир сымақ бардасын, эзир сымақ қалзан, эзир ирік бардасын. Конференция чына ужылын дезе шутлы бір. Малдан кезіма сирен тарғашын. Всем, депутат всем, Ванхал, Умудихерен. Баян ебер, Чуваш халыкин, Умрадыраган, Кашпыр Игүжидем, Шичен Калашма Балык Нычы, конференции ряд, Калас Тегеншин земле ешма, Анжақта Куратукта, Сиреншіне Бұғатукта, Шумрилдар Сиреншіне, Баянынде, Қысқылық Шинжен Марболь, Трежандалпа, Камыр көңіл жинжен ұяғы майды қалашмады кеттім. Апла бұлінде, еді темеже үйді вақыт қазашын. Мен жын, күжал, мен көрден жері чывашсен, тыватымыш, форумне күштарын мала, қажатран зеркөлдер білгіл шула бұлад, чываш патшалықлы бұны умен, юнен шеремейке, шеремейшімелен шеремлатымышын жебер, патшалықлы күне ертерек бір. Умен перін конгрессін қадырленес бұлад. Доклад всем, уж кынбадым скерзем, улмалла хальбалыртындырық. Умзымай жымалдан чываш, халыкен чываш, урнаган шырзен геополитика ларутырвишін жен, шелікпек калажу, унгышын вара чываш, унгырыңы историн, абалхи тымары земшін жен, калажу улмалла, куйдыва, чыбыйдыва Василий Дмитриев, профессор, хадырлеме келіші, ұлпындырлебек материал зеп ұштарать. Ундан врате привел тван челье, тван врендю, шкул, аджабыча, пахчизен, пурны жичинжен тебір галажу. Тада үтті галажен блаш тебри чуваш халахин сывлыхе. Кунди чуваш республикин жигнамар, бедім тенжерле, чуваш аджизем, чуваш ингизем беходизем, каржик кіржікі мінле сывлых пабурнать. Хархибек ех пулзасын, штабыр зажигет был улытбек пулади, и пигмейбек хырлза типселдердеди. Шауын жиже калажу туашын. Пиремай келет пулзасын, еберна иге чөрлі пықтарашын. Малдан галат шаралық репраслы түре, кележет пулзасын, унгу жібе мүлде бұрнача қыйду. Ана хирш бара, хамырен жете біршінді ғылара. Бұл майлы да қалма бұлдырат, бұл хирші де қалма бұлдырат. Мінле факсем, мінле түсліксем құррибем. Кубирнуть, шабын уміне бір халі қадырленмелеш, выдавал арт молодезе, пичик конференции властелемер. Конференция бежал в мае изерблетер. Сидес в хатрах Петр Николаевич Осипов, он шаржули, Василий Иванович Краснов, Васлин шаржули, Хамер Байра члене, Ефросин Сергеевич Сидорова, фольклористом в Яве, Ундан изерблетер общество, Патшалов, Тень, Руслан Египин Шульбешихан уявзем. Египин мешул, хурак куратор, Чувашчин нижень, Уштаура, Шавраза, Шушлаза, Калашмалы выход. Манын сумах нации ангарулы хибе, усхагали шинжель. Ангарулых тезе, эбе халхын сознание, нации психологине, бұлжутра халхыне, хыймінле аннаныне, мінле хапланыне калады. Нации ангарулы кинже, нации сознание, тек бұрында халық хыйне мінле хапланы, самосознание. Хыйн пәрбетім тіллер, зене интересін мінле балыртны, үкті халық сені бет алаштасан,
хыйне бишме билни, хыйменле лару турура пурыннине, лайки наджар пурынне, ыттизембе танлаштарса хак хума билни. Пури шак туем пирин, халахын шуги. Нациян рухни халық хыйне ыттизем хушинче уйырза хакпани шешмар. Бұл мінле идеязембе пурынни, вырын бавгытне кура таврариш кужа хыйн интересне кура хатлани. Ыты этностен социал интересембе, политика патшалри, осхагылы жинжи, культурри. Ишсене тишкерме пілні дегрет. Нацихы еврли, тогда титінже кардишінже мінле курыннине, кирле-кирлемине, эпир ыттизене мінле курынне. Пиршеншензе мінле пұхмне хак пама пілні дегрет. Купызы гыдышлады бебе, Нихамада хылгаран турца патраклар машук. Шин хыйне хый ширіп үтмас пулзам, хыйне хый бұл ымырткайпе кулас темес пулзасын, ана хыть куп жит темлеш кледір, ол пурбрек и бежа жижайынже хюлать. Менле хаклар прибир хамра. Палах пирн истории, пілі шілге авал кулыне халь пурзымырда лайхынланат пыр. Студентсіне де қалайшына, школда учительсін шаплақ рендерші. Bir авалге халық, пирн шілге педе пуян, тезе, анжақ бұл шиделіксір. Ана бірін тінже курмала, тінже, бір шутлаган тумашкын, хайюлықта, хала, шымни земде кирлі. Епсін андыр халеке ол бірін шиделіксір, шутсырақ шиделіксір. Чываш история зем Никольский, Комиссаров, Унгышных тезем, Хальге Батранде, Василий Ильич Каховский, Василий Ильич Дмитриев, история зем, Террасине Нумай Каларич. Анжақта выл, Пөдімбек түріс тезе ебір ижнай маспыр. Бұл хырақ енлі түріслік кынаға. Тарын рақпайне бірінғал хайзем түрлін шыраган. Мыслазан любитель зем кына калама дрожаще. Шумер батне кірсігаш, гумзем батне, ертрусем батне, чілге, археологии, ыты ябалзе шыраще. Түресі түрсмари, анжақ анзартран немшук шырде чықта тузан жаваламаст. Бірчі туғын заңна жават, еппин бірчі зем мұнда туғынаще. Ана шине дұрза шырамалақ. Чываш чілген историяне гына білне, шырлақтармас. Чілген историяне вынзен, шырмазен, шылзен, ялзен историяне улас деген зем нубайлан жеш, а түріс улама күшламанға. Ну, түріс улама күшласы, курын зақтырайды. Кундахман калаза параскет, самосознание шинжен калан жүхне, хамры хужре не шли. Мы, чуваши, дураки тезе юрлаза жүрені. Шутлапта чувашаққа юрламас көлдеп. Ана ағыртне, чувашран тухны чувашмар тышман юрлайт көлдеп. Бенде ку юры литературна кірзігалі. Бендеш өмірде де ұмбек шутламан, чуваш ұқмақ тезем, халде ұмбек юрлатырас келмес. Кузымаға, шавырза құрмала, қам ұмбек юрлаза жүрет, сымза ұрлы шапмала не бұдан задымазыр. Ұр бұлзымақ хамырдан ан тұқтыр. Халі қапқазем ұжылжыш чыважын тінжене тұқсақ шүлемелі. Пирен біреднешін зем жүреші, пілеші, шағынба тебір жүхне, хибреде қалажашы, мүнжіндезен, тінжере, шыңзем, қалықсем, кезіне пиде танылы, мұнгомылы бежелді ғашы. А чываш еліне ғазасын, пире, пұрли де жедет, шок кешінде мағырмас бір тезе жүреші. Бұл түріс мария бала. Бұл юрықлы бұл не бір ют халық сен, ют патшалық сен пұсмыряйынже бұрыны жүкне. Пире таптаны жүкне. Чыры пирін мұжавырзіне, юмышсене, вілермезірі шығана прақса, бітсе бұны жүкне бұл юрықлы бұлны. Пужа пікнебе ерін құранзай бұлны. Тайма пужа кішвитментені шавынде бұл. Хал юрық самана. Ман жүкпаға ширін бірі шүмір пұшланчы, историяда авалхимре халхимреде нулрен пушлапта нулре едемде нулрен чуть не ту хич надо задурать историк симглаши те жудал пантин пушлашиш мажн пушланну ширин прем жимр сямба пирин урхла шинелле пахмалах тенжетр хамр курза жүремеле менде бурна шыкты халксе Меншін чулғылара ечін бірде жүкші егі бұзықылақ чываш республикінже. Хай көрдір да хай нендер.
Еммен жин түменірек ұнды жен лайқақ. Еммен жин мұскаура, пәдімтін же ұқши жавырнайды, ашу башқаралы немедей кейзе шақланашын бар. Хай сердца бахмазыр чуваш тудыне пілмест, анланмаст. Уйырмақ пирін ялды врен дүжезем. Өзіне хүдлеземін тембе қаласы келеттем демін вастен. Шилверне бе демшідлет болдасын, зе хүдлеме евір, анжақта біздің хайзенде қастарлы фикірлі. Чувашын нациян барю, потому что я глазан, интеллигенция, видимо, коллег, потому что я глазан, чуваш ширав жизнь заси, коллег манжук шпе глазасын, паян, немчухле савын малых щук. Ебе бунда ман сына тумран шапсаглан жынмар, е теветкел манагат ман сынай берни хам гураймар мухаж. Он жынмар художник сене букташын. Дивашки да прыш, чырлю да прынже. Чуваш унер жизем художник сен чынны ветпе малда дучиш. Везем тюресіне хирш каламада храмариш, хайзен пулдарлы бе чыважа мухтамай юрген мериш. Ширав земін бек мар. Мен жын ширав зем батне гарым ебе. Интеллигент сизір. Халық шуғышне, чумырдаза, дергелезе, нандарза бараган, урық вайшук. Везен думала шабеже. Ебе пеньгут калады, даярка, механизатор, шабиш песлемест. Вол шықырдывать. Вол тыпра булых не үстешін. Интеллигенцин халық үсіне күштармала. И кайранхе доклад Раднер Петрович Калиха, он же уже бетен пирин интеллигенция самая хватка, манжур Павел, пидеде им жер, шюгезели, тогда юлашки вот те вадал небе, был судончики кене курза брата. Чанлазан нац интеллигенчик, таван халықшын, ятшында, укшажында, уже выражында судан ман, чеваш интеллигенция, а чезем хамдаврара. Эбе акупер не башла загларады. Вот изем, манжын. Чыншын халық үлезен шайық барны пек бұрынмашы. Кажарда уябыншын бек каламалайықмар, анжақта тұрсымақ тұрзей. Культурын социалы нормесен бір кебесімақ қаласы келеді. Күнда культура министерстве, женді министерстве жінзен бұр. Оспурлыха культурна піліве пуштарза врентмезен, бұл нишанда пуштарза пылмасты. Ебе юлашки ватра шундалра, Самара облачинче, Пхюре пушкырстанра, Татарстанра булдым, энде Чуваш район зинче, Кажалда, Еликре, Гытышерде булдым. Шав директора жыл учитель зем, он бек кизембеле сауынзағына бұрынмала. Анжақта Кажар галанышын перен, ердюжі шаралық сен, Хайзен тивишне, культур министерстве, бренди министерстве, tutsa браймашы. Ебуна министр зегаланы малдан, тебіршіне юрис ен бұндекте бұрмайды мұна. Тенеке қыларма, программы қыларма, сәді үкша денгі жүр. Пирин батра Чечня бұршимарлы, Чечнера үкша юғайды. Пирин батра да бұрдақ болмаланы, шавнақ қыларма. Кенегезір юлны, тетрадзір юлны. Халық бұл. Халық марлы, ебір қабыр қарт шырывіне, меже емір витер. Меже халық пушмаги пустмір тақне айынжен қадарзақ варны да. Хал, шақ, саманара. Шаблан, мүскенлезен ишлі юлын еп. Анланма бұлар емасты. Бұна юлмалады мар. Унбек чир шук. Бұл түрліден спит мар. Хамырдан келеген. Хамыр, ажабы жіне, хамыр малаш, мінлеп бұқнынжен келеген ябалаш шеш. Вышлых выгонжен. Чываштеге палатыне ұшма бұлдарны. Чываш нации музейне ұшма бұлдарын чывашты. Макшак культуры институтне ұшма бұлдарны. Академия ұжас синжен қалашты. Вышлых шулзенже. Хали бір ажабы жавали. Кнеге глараймас бір. Учителе хын, библиотекры хын, тибишли бірнелардааймас бір. Шубашка райынжы протава тибишли библиотекры жоқ. Құшпырезем ұда ширин билік шул шлеші. Хай мұшпаны білгенде вашты ұтыра білмес. Бір пенсионер бұрей. Хизе племенне білдерет ол. Тебірсі мақшқыл жинжен. Фольклор шайынжен чывашқалығы хубар ждеді. Халькибек штагайданда, ебекемірда бұлза көрдім, чинже требірні вашты ұтыра. Онда чываш юрри, чываш туме, яргелле, шүкір шубашқаны же хитререй. Бұл шая ебірмланса жеттірімір. Хали тебірі врені жайы. Кашне чываш шайынже, клазе, шкуле, ұжылмалақ. Два да челке чываша жин пілмелей. Пушкыртыра бұрнат, бұрышла, чывашла, пушкыртла, тударла и бейючілге.
Шумыржыра бұнайт, біздің халдепатшылыке білесі. Чывашчылыке бұянық не білесі ол. Үпті желгезін бедан лаштарын жеңейді. Сағырымыза қырмыш жылдан бағалады. Чыважа жин, твады жылге білмелі. Калашма, суца илме, пазарда мақыба маламар бұл. Онзыр не біртін жерді ғаймас бұры. Пирин халдеге тулайчы вашы күлзенбе шлеген Яковлевбек инспектор шук. Патша империи, Золотницкий дытма укша деньги булна. Патша империи Яковлева туцадын вашын укша деньги булна. Пирин Россия Федерации, Россия чываш күлзіне пықсадырған инспектор дытма пір вырын шук. Вырынне пор шынны зем пор бұл твас теменігіна. А чываш интеллигент шап кирлі тезе қалама хыйлық шверен есть. Тебір жир, ебір елла ергене манза пырат бір бұлзасын, елла ергезір халықу население бұшса ғаят. Шываш пұлма бұрағат. Ял күжімже хешма бұшлары. Пірне бірден бұны тазалық елізен, күжімже хежашы. Өмірде бұлман шарабакалық, нөрзірлік, шамра кезен бат безіне хизеплемене де күжімже. Ку е бажа жүк не бұлман, сирін ажалық рада бұлман бұл дедіп. Қанат чыптыма юрамас. Ку ват тизен айыбе. Манран астарайсын, ман врури шымзен айыбе. Ебен ятлаза қалмас, пирин оружын, ману мекиружын ахаль деп умыс шутсыр евро бүлжі. Аттянезен варжыра, азапланза юсриш, вышылы тудылы. Мажақ сен бетін кәлі граждан біржінже біліне кулақ тезен түрміне ғайзабетіне. Пирин ұсқағыла бүштарыма, хамра шынбек, ердюжбек туйма бұқытта, шуғышта бұлман. Еп хам ялды, туан зенжен есе бұғады. Біздем суға-зуғаланып, бұндыват разым тракторба жүрене, лажаба жүрене, вунь бірде, күлде дұрттарына, балақ өзен май келмен. Ну, анжақта бұл візіне хизеплемелі мар. Шақ, тебе сымза жазем, маткалаза візіне түртсерзі, хизепе құмазы, бұл ебеді шырзегайыне білдереді. Циган грезі чываш халық құрайзы думала, ял мұқтарызы думала дезе, темеже ғуткалар ажақ ни ғамда илтмес, ни госсовет илтмес, ни президент паражи илтмес, ми кирлі мар, хиршле бала маршки. Ағы самар облыжынже бұлдым. Шундал районже, онда кушлыхеде, оның шумеде чывашсе, Петровта Кудряшосы. Мына самар облыжынже, хызен район Мустафнек дартыш. Онда ял старостыже пите бирле жырзағы барында. Onun bir de bu полномочиям, был депутат пек или ки депутат пек, külevzir жүрек, тәшті кірзіду ғайрак, у кішіне барашы, а пирін ма, думала ма? Юри чываш ялі шырзе, хужазырланза петтердет білі, ялі зенчен старости зен пор. Ялады садырған кирлек, сенеді садырған кирлек. Везе немле ирік деп ама. Кішіде жүк, хизебі де жүк, анжақ күдітмала, хапхіне юзамала, юзірзіне қайса чармала. Кына дума не ганы жармас, Россия жармас. Кына хамрын шитмен дегін ажар жыбырать. Вырыма гайчен. Кішкенірек немелік шынжен қаласы келеді. Чыважа кударанчен, немелік туйме тұтсадына. Халі бір кашни хамрын килегре бірінде, кашни укшап зертме, шап матыр жатпыр. Акмана ғазы баш елікре учительзем, ведь шкуладжи, хираджа бұнала. Шамыр скажет, шу лахкала, чудаймасты, а шамыр жезе, чудаймасты. Хан шағын завилне. Ни хамма да керлі мар, шкульнеде, тванзинде. Малашнем болады көмбек кайзасын. Елік мүлде бұрын, мен жын чываш, шыннезем, кілмішлензе жүрмен. Кілміше чываш сем өмірден тиркене. Ұйтса жүрекенсінде. Твани ұсырама еліне, пич біліне, шыл еліне әжесіне. Шылі бігек бұлны, пич еліне, тванзіне. Тада чываш, не выдырық еке, пір ұзал еш турмылан иге лайш турмала. Піршіна мантрын лердің судыртын ұзасын иге тұлға бұқса үстеремелі. Халмешін педерек бірін. Оншын чуғынай ұлмас, оншын вышшай ұлмас бірі-бір. Ол ей бір мінле пықнын жен хамыршын, шалдағына келейді. Немелік, тванзем құшынже, халық құшынже, ял құшынже, патшалық шайбе де бұлмала немелік. Неме туйеме, бірлік туйеме. Мілде хақсен бірін қалыға малақларыма бұлдарашы. Премжі чілге, тыван жілге. Немішсем үшін тыван жілге хақлымар мар. Немішсем тыван жілге малақ ұрмашы. Бізем үшін история жібі премж бұрында.
Еврей земште тванчлихе мар. Безем тванчлихне манзагайны, безем идиш ивритне пельмеш, но безем хизем еврей был не питчер дальше. Урх хапцем безем. Пирень тванчлихеде, елазембе ергеземде, история шабада, наци характере тваты жиде. Шак чи кирле ябалаземде бит наци туйменже. Безем пурде тваты жиде пирень хал шугалза битме. Пурде ана бирин хамрын анламза, анландарза шитермеле кына. Осмакрын вырсем, тударзем члихебе чумырданаши, туган кел бала. Казахсем, узбексем хизен гилыбе чумырданаши. Акалар немешсембе еврейзем, біземшін историли шыбаға. Члихине білмеші, таванзе жугат, но история не білме берге, бізем хизем керекшта болзанда, бізем немеш, бізем еврей, бізем чумырдан, бізем бір-біріне болжашы. Пирін телей бізікра. Пирин тванчылге хизе приехал хра. Пирин дела ерге хизе приехал, ебір шукте, бір тұрс марвал. Пирин хал дела ерге ялда бітменға. Ежесі хнабірле бұштарасы, еже дұғасы, мен хышын мен бұласы, ялда хамыр дела ерге бе. Вартыңдына бұлай, езран жұтыр, чуктуны да, тағабусын да, тен елады да ше. Бұл шиелді пайығына бұл. Хотьма тем қалырда, ебір буддизм ба, или мұсылман дене бе, или даже Пөдімбек православие денбе дедім маспор. Енді халық түнбе бұрнаған халқым бар. Анчақ елай кететін тұрым. История шыба бере, ебір пілмен бірге гына бере бұрда кебашла. История шыба лайықрақ білес бұлзасын. Чынлаза хамыр историне. Ебір дада мұнашлырақ. Тада ширіпрех полны болыттым бар. Наци характерде бір назар мар. Баш тені тұрыс мар был. Тұқыр емір пушкасыны чухне кына, ебір пужа атпекне. Бін бұр паттыр зевлер-зевдерні ғышын. Чываш болмадан, чываш ингеклі болмадан, Сталин хибатне хурала, чываш азизне илмен бұлічі. Чываш азизен біршізінде шамын чухлик паттырлық илмен бұлічі. Герой ятне илмен бұлічі. Чечне рағына бамаш, Дагестан рағына бамаш чывашсы герой ятне. А білмебізен білеші. Бұл коллег политика. Табан жыржывасы қылан жүхне, чываш азизен, чылай халық сенчен процентнен ларақ паттырсен тұратыны. Бізден пұрде илнес, тивішлізен пұрде илнен марға ол. Этин пирин наци туймиде, наци характерде пирин ширбей. Тебір зымақ. Нумай калажа бір чываш семьезем, елы ерге берге ютхалы хран, арм, пушка илмеле мари. Купустуй калажу. Юркин вғытынже, пишін калазым калашни, бұл кала болан бұлзасын. Чываш нихшанда ютхалға тергемен. Варжы вғытынжеде, уншенде чываш, ялне, килне, мускаби был, минский был, уршден килне, майразем, чиберек чывашта калажашы, тирбейлер, рехте бұрнашы, тирбейлерте калажашы, унбекки шүртіслих. Эпин хали де берін, вăленчен бахмаламар. Мен чухлы пирей кипиштереген, пирей килиштереген, үштірен храман, пирей кизеплеген, аржин бури, майра бури, йылдақ чыважа жавырмала, йыл Турция әлмелезіне. Тебір зымақ, чываш түнчіне бірлештермешкен, Кемірдан, Камчаткаран, Мускавран, Калининградран, Белорусинжен, Украина, та чываш сембур, худшын задымалай, хербамалай, херлемеле, емеш бұткаладым. Ебір бір савытри, бірлешідіраған, ик савытри, анжарла юқтараған савытри бек, бірден бірже пұшсадымала. Халш, ют пек туймаламар, варай бір тада хваттырақ бұлат бір. Манжутба паянхи лозунг шау булмалада, а то чываш идеи, чываш темскеш паянхи прем задачу. Пирен чываш сен, мен бур шерди, түрлесір чываш сен пайырланза чымырдан мала. Узангай главное чываш сен чымырданыр, ебегап чываш сен пайырланза чымырданыр. Пайыр яжмы незір білеттер, ими собственные. Тюмень чываш зен, Пенза чываш зен, Калининград чываш зен, хайзен ятне дукмала. Ебір замар чываши, ебір бушкур чываши, дезем мұқтанза жүреді. Бізден шал патне шитырмы, мұнда хызен культура автономизем бұр, бізден ячызен бұр, бізден представительзен бұр, бізден дыдыме бұр. Вара шал дыдым бірлежет. Пайырланза чымырданны чыважат, түн жебі дерейме, штырсетлінзе пайзаңғына бігет бір. Шабла бара, смаха шнетіп, мұрама қайды. Умра бірлезем шуды, ебір имжер ғалқымар, Далақ стерем, итлен жен, шағында пұштарым жен.
Тванзем, Изепле Виталий Петрович, Паян Чанахта, Виталий Петрович Ганамар, Педем Чуваш Халагень, Уяве Тизагаласкелет, Волчан Ивехте Шаплах. Межан Виталий Петрович, Туна, Таваганыш, Шавдери Баргадарла, Шавдери Вышкайзер, Пызык, Эш, Она Хаклана, Хаклаша, Малашниде Хаклиш, Анжакта Паянкигун, Чи Шюлле Жайра, Сумлын Хаканжиновал, Пирень Республикан президенте Николай Васильевич Федоров. Хизепле Виталий Петрович. Виталий Петрович Никитин Стандела, Чуваш Республикин Врендевень Тавадивишле, Ощение Хизепле Яда Пана Худне, пожалуйста, наградные неделю Худне, Хали Виталий Петрович Сиде, Парашин тогда, он медальня, медальня, Сиде, сейчас я говорю. Президента Стамбул, Таван Мужин Карашенко набрав на характеристик окнузим, Кампу Сенландырда Шавжирна Тавлашнеди. Когда хам ятран шагында келген жүхне Виталий Петрович, Шамбек елгезем жүрәлжіз. Чын жұрдуғал пулас кездесін, суғал кывак пулны сағал, шабақ қалақ пөрістермезір, эс шынны бехте жұрдуғал. Поэтетне помась поэзии, унда ишлес пулать пайдах, шабақта поедах пул эзі, шапла, эс шында поедах. Os şahketne ilme anzadi, pacakta anzatmar, ancak eskünzerey ostun ozadın, ablayız, çınni beh, os şah. Stanyal dezen vara halhaşın, kaşni kayanda gidegen, çun zeren, şapla galaçke, tayma bucak, vrendegen. Грыгун Изепле Ларсем, Таланзем, Аква Виталий Петрович, Баян, Пирни Республика, Тепкулара, Пидипалы Ранда, Палы Гун, Палы Уяв. Палы Чеваш поеде Смолин Калана Змах Кысын Каламата Евырханде, вот везех Калаза Батибуль. Спандес Сенахта Замбек Палы Гун, Виталий Петрович, Тепчевзе, журналист, Утмозул Дулдарны. Паян республикара мілесін она каласады мазырақтанде, біріміз мақпала мазырақ. Лев Петримонович Кураков, Чеваш Патшалов Канажин председателя, депутат Сень, Хизеп грамотине Вама Ирик Паразов. Хизеп грамоти. Аслых педагогика зенди, сиденью земжен тада общество с ней хастар худшиннажен, Чеваш Республикин, Патшалов Канажин, президиум Нижневебе, Виталий Петрович Никитина станела, Чеваш Республикин, Патшалов Канажин, Хизеп грамоти наград Бланом. Чеваш Республикин, Патшалов Канажин, председателя, Лев Петримонович Кураков. Сирик Сыблах, Терей. Виталий Петрович Владимирне Аллаха, Чунтакал Арасыче, Павла, Шандана, Чудыш Министерстве, Владимир Васильевич. Аква Виталий Петрович, Юлдашсем, Тавансем, Паянчынақтанде Чеваш халагыжын, Шавтере пызык паллы кун. Пирин хужымарда Чеваш улы бедрать. Унтине бақсайбыр, унтине унакырса унзанат парына, савынат пар, пурди савынат пар. Кунда бәмінде патшалық ел бешлеген, пирин ертсе бұраған пызык шинзема, она савымларыш. Анчақта бәм пирин чална балыртас келеді. Чеваш лыхаш клестесесін,
пирин чывашлыга берендес булать. Чываш ачысыне шамрак скран, харбір хойне пілме, харбір хойшын, тманқалық ішін, сағынма берендес булать. Умзанма берендес булать. Кадартма харбір хойне берендес булать. Шавынбаданде шакышсыне паянхи кунда ослолық чиннізін жен етесін, учителесін етесін, біріндеген жетсен етесін. Виталий Петрович чьи баллы жинчен перебул затырать. Бұл шап жерін умай, бірін ажазымшын ішлет, войне, осне, шелемеш. Бұл тұрышты бе бірін республикара жақмар, үтті жерде бұрнаған чываш ажызым де, чывашла калашма вренеші, чывашла юрлама вренеші, чывашла сывызым улама вренеші, тогда чывашла сывызым ширма вренеші. Шана балырцайын де. Унба бірле бір саванат бар, пәдем ажызым, пәдем учителесім, пәдем интеллигенция, чываш интеллигенция, пан ожинче Виталия Петровича чунчеререн тавдывай. Шанагура пирин министерства хойн хизет грамотыне ширзахадерлері мана она Виталия Петровича пама курсаячыш. Шал грамотына халинге буламаста, бұл шардері ошын жеріне. Виталий Петрович вұлат фулдасын вуле, уна ша грамотына пама ирік парзамырчы. Виталий Петрович, я пропилет порезер час школзине тукса жүредер. Школзине тукса жүрені жүхне школза кечесем пирин ал ризе кетсін бекша камашы. Школза кечесем бізім уырымын жақашы. Бізім малашлыға қыдардашы. Шамна күра ял школзине тукса жүреме. Үтті шерде бұрнаған ажызын батне жүрен жүхне шикса тұқма. Ебер баян сирек уырым зекет. Пурнышын пулашлық сегетне барастерімір. Михаил Николаевич, Сирия, военноятнали, физиклезе, юранца ятнали, стадион, Хизепле Тусем, Хизепле Тонсем, Хизепле Виталий Петрович. Паян Чувашской республики культуры пуржинде, членовите Пидя Павлову. Виталий Петрович утмолшил тулдрать. Анжата он же бахамда чанизел радан. Вот перекунгала вардрахан сугалче. Вот утмолшил шин мадрах курначе. Паян вот алышул хешинбек. Сугалны хызабраса вот херешул хешинбек. Между шамрыха. Между дезем вот ходим пойдем пурнишне. Культуру ба нас ежебечерендарны. Человек вот в тухных шинах шавиш пешне бушланда, панхи гученех, ходим пойдем в войне халне, ходим остальне шавденьбе парзашлеть. Я когда ширти медиа булдырап, халшиш мускаран гельдемар, он чер пушка трав булдымар, тогда это шердедя булдымар. Пойдем шердех, Виталий Петрович персе, пойдем уже с Марсом Галаще. Вот человек терсибе галажан он щитмен вырит юлманда вышел. Я как университет ренчне оставил, шилишим объединение бурча. Вот как раз Виталий Петрович пожара янычин делал. Шашиш натран, когда человек поясом лараше, человек получен зем лараше. Каламалахинде Виталий Петрович киве он даша дерепызок. Владимир Александрович Каларинде Виталий Петрович вот чуждение калма булдаратере. Чаны вехте, вот пан ученый, шамбада вот чуждение калма булдарат. Чуждение калан был кильде был. Ялнах мелегалас чекемада каланы был. Шинна лапанрате шукшатырма пардак чара тень бегинде. Вон галазан урухлар апкан бурнишне, урухлар шудлан, шамбада Виталий Петрович шаплак булыр малашнеде, ан бахар. Мешгез языкаланы был, каднебег чавашлакша. Мегалас Виталий Петрович, и бірде Пидя уже с Максом, пирин культуры министра, Пидя уже с Максом Шиза, Сирия шак, папана, пама үтірі.
Шамадай бер сирен ылық сылық сынашын, малашын жепірлі ішлеме сынашын. Вот чыны бекте берін теле-теле іштен жепиде ташығында ішлейді. Кунда пайн каламар жинде арашен пәдім халықсын ассамблен члені болса да онда шамда ішлейді. Вот чвақшын, чвақша жышмар пәдім арашей шайды ішлеген жиын. Тамақ сире малашын шақлақ болыр. Чермангун Буман, Педерке Чермангун, Ижек министерстве. Порфирий Васильевич Афанасьев. Виталий Петрович, хай шактаранчен кам болдыне, меншин керештине, педелай хайн смагынже қаласы баджа, бұл чынақ шапла, баянын ден кыштақ Чинзе мухтаныне, итнарах итнезалар балачы бол. Анжақ бол, чунне, черине, ыраттарзақ, хайын нужизем жинжен, хайын гынамар, пәдем чаваш урны жен, чаваш тенжен нужизем жинжен, калаза, бире каллех, врат мабушлары черце ажы, ку чынақ шапла, пәдем урны старшибе, пирен Виталий Петрович кережүйзі болны, Вал пережембек чан жапса, шинзен, останне, чунизене, варадаган шин пулна. Шуралат пар пуль, кукшанаюлат пар боль, анжақ вадалмас пар. Вадырвеше жылғайалла, епшак шубашкара килзе керзесін, ебе калашса горна пердемеш сен, Вал Виталий Петрович Станял ульже. Вал коммунизм яла редакцинзе болса еттірі калажу. Он гышын эбе Геннадий Федорович Юмарда курдам, кайрах кунда кушна Юрий Хайдаша ситсе курдам onun хватерне. Тен жалын жоқ, шак вижешін ба, виже халхи чываш улы бебе, пулас улыпсынбе калашман болзасын, тен ман шагында Килес шоғыш кыштурықларақта бұлатшы бол, тен болмасшы бол. Шағын ғышын, шақ ослыда, малыметле, чырзыр, ажазымбе калашны ғышын, ман дүрек шоғыш жүралже. Ман нистадамар, шубашқаранжақ қаймала, шағынбек ослы, шағынбек хватлы, шағынбек шудада ажазымбе турнасыл, хайық биде бұзық телей, тезі жұлғарым ебе. Шамба ебе пурнышыра пер ғутта, пер ғонда, пер заманта шак юлдаш сенбе туслашны жын переде көлянмарым, халиде саванза анжақ турнадып. Виталий Петрович пөлдер пирен яла ситсе горже, ебір күнда Михаил Николаевич Сачков Людмила, тогда выты юлдаш сенбе бірле Туда Сержуне, Самар Сержуне, ситсе гордымар, онжында Виталий Петрович Тавах, онда да езі перін литературна, жарықтыра манада биді көзі кішіклезе, шүрерін, хаванзыма құзын беде, кайран таврынзан, хажатсын жеде, радиоба, телевидение беде, биде ожызымақсын қаларын, кен қышанда болзан, хам шамбиге сау парама таврайзасын, кәлеге бітелейлі анжақ болыттым. Демек параймастып, сегейдім жоқ, хамын гене барадып, манада біледі бес мана тақсан сывы қалаланыншы, сақ түйре шаралы хран, қаланы бек қалазан, түйре шаралы кезізен жейін білдеді болзан, хабайзан, хызанды болзан, хамын парама қатады бақ. Шак бабкара перін пидет комитетен те ожызмағызем, ондан да хабыр патриарх Яковлев кенегіне барзасында беділайық көлдедіп, мүншін тезен көңіл берін кенеге издательствен продукция. Егер ішлеген пидет
комитет кенеге издательственной продукции. Таузана товаром вором эмерли бол. Шамбиге хищензене бедем шаржубек чунезене варатса жүре. Перзехкаларын пайырланза Перлешме пирин такшанах вагат ситне, кондак эпкурадып Беларуси тиважсен представительземге, Тудар тиважсен представительземге, Пор Иванов Саваргажан цитете редактор гильзларда, Владислав Никитин Беларусь гильзларда, Пидебат Тардиваш, Тезерун Синджен Пеледер, Возем Синджен пирин хажатсен Нумай Жердич, радио, телевидение, Нумай Галазабадич. Тавах Нумай Борон, Телейли бол, Шемгере, Килюжулек болдар, Аку Бучузем, Телей болчер. Хизепле Виталий Петрович. И без сире, кенегезем докшиш приятымытты. Шавынбек, Шубашкара гизе сире курма белей бюрті берер. Шак, саман пауза болса, юбилей бар, саламлашын. Сире, yüksельмей делей, ішке бұзық ширемізден, бұрын, әлі, шерексіз болсына. Программа высокая, тогда был засыл Ханжаганда, Тохорда, Саланда. Конференция вместе, Станялкалар işler, her susmet kaçtığına. Чеваш щенны, чеваш очи, чеваш соси, чеваш черхи, чеваш елы, чеваш санари, эзир бур, щукмар. Виталий Петрович Станьяла хамрын мухтавла эндеже утмал жолт ударный отпам. Печек сендерин пызык чеваши, пирин сумла Виталий Станьял, Шубашкартован енин канаже, ырсунать сана щирев байхал. Саванат прсанба, мухтанат пер, эс поэт, журналиста, осчак, яланах пулдарула да паттер, кережу херинче яланах. Эс мен чухле хватыльзе кильден, вайзарланна чеваш тенчине, Ача шишемде, тавылы шилде, чарас шук унын шуды шулне. Саламлат пір сана, ыр сунат пір, ут малышын шитмележле, шунат сардыр, шуну шамрыкланды, шамрык чунын шире шитмелле. Херюллен ыдаласа, Шубашкар тавражын эрдюшине, эндешлік канажын шырнызем. Чынағақта, Виталий Петрович, эзір сумла, биде пызып, маттур чывашачи, еп яланақ каладып, хаматиле нишим дедіп, шағынбек ыраз, пызып, сумла шынзембе, ялан пірлел, ішлеме, утма, сылық бұлдыр чесере. Bu Vitaly Stanyer yanlayatıyışın. Çanda para boyadın saline İslam'ışlık alasa varası olur. Kürenmezdi yalda juralnıyışın. Namıs markalama yalayatını. Peçekrin juratsa isterniyişin tavdavalda. Namısan buldur yalda. Ну и подей, слышь,
Ялгужал министерстве көзі түйреде ішлейді. Акалаган не шын жубашкардан, пашал канажы депутаты тұхладжы. Виталий Петрович, Ромай Голаш Хайсмансен, я бы на сылых снедек. Сылых пулзан, он говорит, это сам дарит, хейни себе. Академике, кафедру замеш Николай Иванович Васильев, Салабайзем, Ман Кирженда. Виталий Петрович, я шам барсутне, Виталий Петрович Станьяла, только книга-то Анапель. Все-таки елашки в утра. Пойди в утра. Лаякра Виталий Петрович нельзя. Как лезть нельзя. Как лезть нельзя. Елашки в утра. Индешлик. Ангада. Виталий Петрович Сирия. Панги курс консультарный. Види бузык салам. Види бузык ссылка. Рекли было. Анчик. Акна. Аса интер тебе чуть нет. Борисов Кульжей, Никита Бичури, Шуралы, Типнер Янжей. Види Буян Живаш, Каданур Югаш. Гизепле Индежан. Гизепле Югашам. Да, Сирия. Орындашев, Андрей Иванович Михайлов, Бургарисен, Союзы Ватпятый. Бunda sen eşikile bilgimizi kakpacız, alarız. Acaba hep şuna kalaşan. Ezrince jurnalistikra, ağabey şuutla baykuraklar. Şarkın dence, ebe plege valatı uğurla, ezir mize, korrespondensi, statya, очерк, uzamadı değil. Şunlarında bir kere şitrinde şurada varım. Şurada dolayım varım. Hangi tile varım. Sevri юбилейче, uzun bakmayın. Ezer jurnalistikra, вызов iştiniyor dayınca. Eğer kuyuda tam upravlenici посад окрумар, upravlenici парсазlı bulsa, süreber hizet işince çıvayı kuşa, anıştılar. İşlenişi hizet pranti parasıyla. Ну, что ты журналистам дают зря? Батарея. Таймар. Доллар земля. Утра на всяких аппаратах. Вот мы журналистам гулян. Я потом журналистам. Я буду журналистам. Хамерли. Юсе ниже. Бери подержать потом. Баян Мелилайс Максим Галаза, Шарсиде, Баяна, пойдем в лице, Халк Сисметрия, пойдем в лице, что запись, Энгельдер, Шарли Имя, Идашин, Шамбамле, Чевасень, Акбарана, Кабине, Сирусин, потому что Кирбе, Шамбек, Мужибат, Услой, Шлезима, Эйхалдиш. Чуваш ади сен я тебе членерен, ырысыл суланып, дадашан бейек, переди ырысылынышын, кызыкшелерге чейін петтевичісі тымақ болышынышын, тадаштыр жулашытсы, шыржудан етсе шырзатма ручка батын шамба, қаншырды кінегене ырылық сылысылық шелерден бар. Лырыжин номер квартирелі Виталий Петрович. Ебір Шумыржы қалажат. Ебір шумыржы директоры тавра біршізем, сана жолынан ба, ұпнызыл құдан ятпа, күн дирелен саған бат бұр. Күнісқа шіріп сыллық, иксілмеделей, ұйлық, ұрлық сынат бұр. Санын яду паянке күн, чываш шырын деймен бұр хастарда,
чывашлыга, кабан калган ирикли күнжүне, чумба анланса да телебат деши вагырда бурнаган бунжал жында пәллештеселер. Шендере телей булдыр, кесере му булдыр, тузлы дажды ешіп шындақ бұдыр, шапла булдыр. Юбилей кәтебезлері соған бұны қуанымыз. Виталий Петрович, концерн шагындалар сабықмалар бұлай пөлімді хелгем сен келдетecek. Yorata şaşası yani. Виталий Петрович сынағынже шөлге талам сымақ сейеші күндарза. Егем бұрынжи шеге шап келіп үзіп пілгерші бұл негізі сабашы. Керзек қылар, менде ұқсағаламалы жоқ өнде. Мен ұқсағалам Виталий Петрович сымағы жүмне. Шынақта чываш бұрыны жинже. Шелге беде үзіп пілгерші бұлыны. Шелгері ма білі вайт ойны чываш. Азелеға чываш сымақы сталық не. Тавару шелге, юраду шелге, буд шелге, чүйік шелге, меге шелге тем жүк. Шап шелгезіне плеген жынна шелге шелгейні. Шелге же, ебірмайлы, азам же сымақпа синонимны сымақ бұлзадыны. Азайлы бір шубышшыны сымақне. Революцияден яндырак яндырамчы, революцияден яндырак яндырамчы. Шелгезден бір-бірінге тұбыжашшы шелгебеді. Шываш керекепті ингек бұлзанда.
Ингек пулзан, савныш пулзан да шималдан чилгеде узы бурна. Ингек сигеге чилги галаза, иртерзе ярма тұрышна. Чилги işinzine tıvanlatna, чилги işinzine перлештерня, чилгереш чылаш узы вой урна. Чилгебей нажар, Виталий Петров сазнычек тень-бур. Чилгебетен işinzine перлештереше, чилгебетен халыға кирişтереше. Ancak çilge tenzirge burnuna buldaraydı. Ten çilge zir burnuna buldaramaz. Tene çilge girir. Ayaklarda sabi buzarsın, bir 3 yılda da buzarsın, yenge çavaşsa, silişse, sabaki tavan begeh bir zaldattır. Kaç şey bir bak kurman tülmek, ayakra, Mustavra, Peterburg'ra bir buzarsın, çavaşla kaçtırsın, girince tavan begeh bilmez. Münci var. Вот чилге дурдашына сыркынна. Енженге салакра бірле ула шаякры жинжен, салакра таван жегдечі шивуклана шиге, величине таван бек бір-біріне хизетлезе, ұтсынза бұрынашы. Ancak şehir temile azanlığı boyunca şehir kıyne hüdüleme ıydak. Hüdüleme ıydak. Şah şehir hüdülegensen şekleri verin. Виталий Петрович Станял. Виталий Петрович пәйдеші шкілбек танықтарны бұлттым. Шелге патриотчы, шелге нүрдеген, шелге пұлақ жын, тұржаған жын. Астывады Виталий Петрович камына университетра бірлештеме дүргеліне. Виталий Петрович бұл жүхте бері шелжунат ештегіна жүретші. Виталий Петрович қарыге. Şilice bitir bulmalı, çarıncı bulmalı, şılşına gideyim, uzun geç. Şarıncı bir halgemin masrafta kıracak. Виталий Петрович böyle bir fakülte düşürmür. Yengendi Виталий Петрович ne zaman buzarsın, çavaş filologiya kültürü fakültesi ujila stajyutçı. Burada, Volжужагларда Виталий Петрович yürekler zeyilci Volжужа, kafedralarıncalardır, kafedraları kebrşulda bir fakülte düşürmür. Keber hutbadı, Виталий Петрович buzan bu fakülte bulmaz diye buyur. Виталий Петрович numay iş tuzak varca üniversitede. Üniversitede garge ancak bir Виталий Петрович var. Üniversitede kavranaşsa ancak gitse meskenze burnat kır. Владимир Петрович Кузалгай, Чуваш нации, Конгресс, газеты президенты, Шаг институты, Чилге, Пелевин, Палин, заведующие. Хизепля Виталий Петрович, Хизепля Юлдашсем, Рашином Рзем, Капот Ванзем. Ну, куда мана вырзабана тема был Хаеверле, Виталий Петрович Азанна, Харги интеллигенции Бергий меньше ушла ныне. Может, пойди Харгине, как Аматы Дна продолжался, молдан всяк интеллигенции, чуваш нации интеллигенции, Ергензе Гайны, Джинджин, Каштах, Азельмеле, Пуле. Может, пойди вол всяк, ну, или чухне паурдачись в Исландии прослойка хрещенбе рабочих ушинже, а щелик интеллигент, тогда и Питер с Максим Галана, я Пурнишран Урилзагайна, Шамбе Касхагал, Ежебе Пурнаган, Темшкерле Шюльде, Бешседжереген Шим бегенде, Терле Булна, Ландарузем. Шак интеллигенция смахай вырысем, что загларно смах. Ты маринде латин, ты марин, Ланаган не влатил, те баренде. Ланаган Шинзем. А жахта нахаем где вот Хрушевр Шуринже, Бабарыкин, Карсиян, Каран Достоевский, Ключевский, ты Павлов Шинзем узгурмал вышлариш. Он лавенде был, идя назад, вся вот рак пидя каткас, вся возе пронеслама думала. Чен лазак, казине интеллигенциям шушлаган Шинзень. Дар енжень. Волочинахта шавзин интеллигент генни схагал ежебе бурнать,
Асхагал эжебе, Ословах районда юнердеи, музыка рай урыкшердеи. Асхагал эжебе был, хане хайтран дарать, тулеши болзасын. Шабагатрах, ченджен интеллигентен, яланах, гражданных туиме, тван халага, адаландарма тарашны аларать, шаб халық уминже хане был айып платуять, шамбада ява платуять, тван халық уминже. Шаб халық ырлык жин менде болен унын тузак вармала, хай порына тапхырда, ченджен интеллигент деген син. Ну, пәрәмеш интеллигенция үзіме Аллахан девал Чембарчваш шкулинже, Якулев Брентнебе, 2000 Брентнебе үссе сидене. Яцене базенежне турнире зерплидер, Кестетин Иванов, Василий Егоров, Чельгезе, Степан Максимов, композитор Федор Павлов, тогда и ты, нумай чаплашинзем. Баземен депирин халю. Классик сем шлапар, базен шер жюрезине, шер буна жюрезине, памятма хадарне пар. Зем шнахта чваш культурин, чваш смахлагин, чваш кунерин, ылтан, чупсине кенен дедимелде. Шаба катрах, Малданги, Үземри, чваш интеллигенция, Якулев, брендевне Паганза, баланде христианлах, христианла щутлах, врендю дерги булна, был тень, ну Яклев, юбилейне шаралы жылне Европалы Дурамар, ну май мухтал смак зем калармар, а джахта онда тень, урахла, урах енжен пахма, хак пама булдарны де. Хак урахла енжен пахса, хак пама удара пар булебе. Чавар чуваш, чембар чуваш кулинджек, Яковлева Ахириш, тень, ну и вот ялнак пулать, шамбек семьере буль, Ашине Хириш, Ажизем, Партап Харда, Сеплен Загаймала, политика эжебе, нации юхамен эженже паларна шинземде, унда үссе шидине. Ну я жзем коллег палла, мажу паузем баземде, чан чваш интеллигензем, кадрле Алюнов, Дмитрий Юман, Хури, Семен Николаев, Гермоген Титов, Михаил Петрович Петров, Тенекпи, тогда это земли. Бури комиссаров, а дерну земпурде, чем прочваш кулебе сигнман, но аджахта базем чинахта эмер пушлама женже, ку и кимаш тапхар булат мажутпа, чак шваш нации интеллигенции гергеренни, шуралны, хейн, теллевлекне, анланма пушланы, зем чинахта пулдару эжбе парле, возем нации, политика, философия, шушлавне, хала хушинже, сарма булдарна, терле политика ушканезем, парлегазем, партизем, захума булдарна, унзаран майгильмес, интеллигенция вол пулдарулах эжбе, асхагал эжбе кана бурнмасл, но политика давал ергелил на тузабрзасан, таза черебе, волда асхагал эже тембеленде. Политика, философия зарвал, халах, наци идеология, халах, урмах удараймас кумалда. А Галинмарынде, пинде так разжермуничиме шулда, педем расшири учитель Пугова, Хузан, тогда Чембер, Кибернизенджень, Пилек, депутат, Чваш, Суйланна, наци списогебе, наци, Чваш списогебе. Вот в Зенджене азначен зем Пурунда, Пилек же. Мы млега малася тапхаржын, был хайнереверле шендерю, пызык шеденю булна, политика Зенже. Пирень шед булинде, чваш культурологинже, чваш историнже, чваш интеллигенции берги чернозем пиде сагал. Ну и берем дело зне пайлапар, чамек, Ширав жезем, юнер жезем, музык жезем, тогда это зем, упи культура шинезем. Но аджахта подемешле, унан хаень, возьми пролежь термели, ся в ниге сне, идеологии не те бради, шушне, ну, тепшемен бе прехте маленде. Аджахта, машпал кирле эш. Вырос интеллигенция бреги черный нумай, вырос интеллигенция хайде,
хыйне хый, онлана стезе, шау халахын телевлехне, нация даланымен телевизне паларда сизе, ну, вырысем, палышын земех, сагал марширна. Кунда иге шадя хазнап, азынзақ барап, бұл паллы книге вехи, әмір пұшламы жынже, пидері ғыржер тұқырмы шылда дұхна, онда инде паллы философсем, Бердяев, Струа, Франк, тогда это зем. Вырос интеллигенция, был богатырь, вырос интеллигенция, хыдах, сывление демеление. Ну, терна солдат не было, они труда шашала гемеспа. Кайрахпа, Кайрахамарде, Шипиль Машил Зенже, Солженицын Вагаденже, из-под глыб, я отлачаем век язык книге дугат, Вилхаде, Ивруна Вулаймаспарга, Кайвагаденже делал, Палахан делал, Вулама Юраман книге был надевал, Юча Живра духна. Ну, да, Хальгила Рудрова, Волга Катрила Рудрова, Совет пошел, говорит, ты да мне, интеллигенции вырынне, интеллигенции эшне, да, хак пана, чак книге валиши раган, статьзем сирна мен шинзем. Максим Горький галан интеллигенция был наций пусть мимидели. Полный перени хамером чуваш интеллигенция, чуваш халгит пусть мими. Халама Ивар, вот партап, когда может популна, например, пушлама женже. Вот азан заглар на шинзем. Вот я полный, где пурди денебек СРЗем, социалист революционер зем рухлагал засын. Но сейчас богатырах возем подемышляющий социализм, революции, идеи зене, чуваш, патне, чедерес телебега намар, чуважа, хайне, щеклес, адалдарас телебечлина. А где мар возем кайран, я дарила те игры, чувашла, щак, СРЗень, ушканне, дергерезе, хвараси. Интеллигент погалах не, на паларда стезе, туда нумай шушларым, ну, хадер мен земде бур паллах. Ну, анжакта чи лайк паларду мажутпа, но хальгич ваш интеллигент не де. Малдан ишленич ваш интеллигентнее паларда пидиаллаях. Кирсидин Иванов, хальги самана, сабинже, пидиаван кзартна, чен манжен. Чуваш интеллигентен сценарне. Шамбек сава ергизем. Чуваш сана унджукне. Чунуся кленне джукне. Мен пить асна гидетши. Мен пить чунна хизетши. Сауан изик, кусюли, сан кужунда кусь туллы. Вот манжутба кунда чен чуваш интеллигентен сценарий бур. Вол хурлагать, ван хал паперле, волум паперле савнат, но ся бодрах он чунне, темскер ялна хизет, темскер щитмес, вол кирлемар, шувушсем, идеизем, кларет. Кунданде тебрайдува кушсасын воланде пиде катка сейду, но на проблех каламалла, власть тогда интеллигенции, кейберде. Совет Тавхаренже. Мажутба. Власть, совет власти, интеллигенция беч, ваш интеллигенция узагурна палак. Воземанде шак. Теп идеологии, пусть ратраган идеологии шуш не сарна. Ну, пурди денебек. Пурди денебек. Шулбушся не мухтаза, савазем жирна, урахайлазем жирна. Но сейчас богатырах, чен пызык, чуваш вчера жезень, поэт жезень, и бир, базень хайлави зенже, совет, всяк, саманинже, сирна хайлави зенже, пурберех и бир чере чувашлах, нации идеологии зень паларами зене кураптор. Философсем, политиксем, чувашла шушлагадзем, перенечак тавкарда, пулма бударайман, возне пурнеде, водомашил зенже, подернили беленде, Терле яцене халакташмане зем, яцем барза, нац демовщина, яцем барза, уда вандерзем, юманисем, уда терлемен, шак нац евлижи зем, яч зем беши вандарза, возне, водар машил зем бешне ленде, возем юманда прехтеме ленде. Анжакта илемле смахлахра, поэзинже, урбрех вся учвашлах, шугаже,
сценария, приехал полно. Пызык поэция, Уксай, Зангай, ну, сесть припало. Володя, теп, идеолог темеленде полно, хайкеске пурна, богатра, всяк нации, енебе, нации небе. Узагурна интеллигенция паллах, урхла майда болман интеллигенция хайзенде, кириште мапу дарайманусем. Шабагдрах интеллигенции палам резем, интеллигенции или интеллигентлах палам резем кушине, кердеше шамбек онлав демеленде. Чонжен интеллигент ялнахол властьпа хирижит. Володер гель я балау, шамбек пумалада мажутпа. Межендезесень влазя, камында болин. Легалмала она пылак с Максимбека намар, сидеденбеле влазя. Муктаза гнамар, она юзе смахта, каламала камында болин. Халакпа власть кушинже, куда интеллигенция тамалла, он выронен. Халага хиделемелле, халага нужине, власть пятнее сидермелле, тогда и ты. А я так убыл и гиенный процессу. Интеллигенция тейбер, глазя полужашин, халах ырлыкжин, халах телевиземжин. А я енженде власть хай интеллигенция бе, калазяшин марбулзасын, палакол, кунда не бледек шину, не бледек диалог кумавдаремас. Ну, халги лалару дуру перед чанашка, вот кунда перед халладжич, перед жарашин изем, земщукка. Вот он диалог пулзаетре. Земсанам смак не калариш, лаях, иде партизан париж, иде лаях ебала, а жахта смага калама удара пробузасын да хышпарджукне, халил пиди евр, уна калама, штада булин, бледи булин май балау загруза печать организурлые, радио, на телевидение, хальмай земперин чукрах, смак ирикли гейберги калажа пробул, пурбегенде, шабак трахал, пурншравал, чукка дебеде. А жах уна калама бударайзасын да пурбрехал, власть, тюре жара, сейчас смага холгана чикмесл. Ильтмеш пулатыл. Полный каланы нас нагачал, каламаны был паламар. Немледе хурал, хириш, калбар, чук. Калажу пулзят мест, диалог пулзят мест. Шесть булини. Пиренчваш интеллигенция дала на тапкарда, ергелене тапкарда. Ну, совет саманеле пробузасын. Фундайнде терле эсен пулзаертне, паллах. Возне терле тапрызне пайлма булача чуваш интеллигенция ергелене. Ну, телебер малданги калармыр. Крестьянла чувашла тапхыр, Яковлев Азимесиханыскер. Кайран национал-демократла тапхыр, Юманзем. Алюновсем члене тапхыр. Социалист революция тапхыр. Калехунда воземех. Большевик революция тапхыр. Шабакта большевик сине кундайп кердев всяк нации, югами, нации, интеллигенции, чемардан на тапхарах, между здесь совет власть не была, чуваш автономия ергеления, чуваш патшалаги, чуваш совет патшалаги, ергеления, сям тапхарда, шельма шилзем вешлени чень, безечень, умбеги, кумбеги, большевиксем, коммунистсем, шабахта нации, халах, хотельных правине еженно, патшалах форме зене, ергелеме пулышна, культура енебедия, щутлаха жинжедия, ты небедия, терле халах сенеч, ваш халах неде, Аллах адалдар матарыш, ну каран урыхла, сталинлар тапкар пушланать, пора пойдем национализм тымари зене, канджи зене, шалзап, дерзе, каклама, пушланенде, умберги плетпар. Вот мы шелзем, алма шелзем беземже, мажут пач, ваш нас интеллигенция тембергут. Шак череч вашлах шубжзем батне табранать. Ну вот теперь теше, шурги дейбар чвашла, шак тапхара. А гадень марун кне Костянтин Ивановна, чернозень пухи, дугать, тулы, премешхут, шестер мешень. А вот хромашил да, чернозень пухи, дугать. Сейчас иге княгине, я как-то лаштаб на голотом киви халалба, сене халалба. Возьмем шамбек полна. Сейчас чвашлах пироги, чваша дала на беги шушлаган шинземжи. Сейчас так фардак шубушинин,
метавачлейн сулазяны зем дугаша, земде поддержали книгезем булда. Поддержали книгезем булда. Интеллигентен эже, тивеже. Навал хай не туят, халаху менджеляланах, хай айып не туят умала. Баландешение шугурсем, идеизем, шурадать. Ну, тарля тапрда, ну майджухне, тларак тапрзенже, история тларак тапрзенже, шав идеизем шугурсем влажа кирлемар. Кирлемар. Анжакта, темар гудкалада идеизер, нас идеологизер, теллезер, идеал теслексер, тархалакта пурма удараймаст. Интеллигентен тивиже вара, теп тивиже же при нас идеологии не ергелеме худшины, шавы же герцебыны. Шель булинде, куда это трош пакили жедет, и бир тень чваш интеллигенции енебе у тивиже пурнешланне курмарова. У ирмакшак юлашки так кырда, сагрунмуш шулзен варрие, беже. Шерге малашла гиберги, шергер малашла гиберги, тавлашна тапкарда. Суверенитет шиндей калаган, документ сене, декларация хадерлене тапкарда. Интеллигенции, чуваш интеллигенции, уйрам шинзем зарпушне. Саза помаре, вся тапкарда. Тень, бол шамбек войгулза, чемарданза, шам тепа иду зембе. Чуваш адалым тепа иду зембе, ша иду зем давра, перлешсе, першу ушла булза. Хайнса сыне каланы пулзасын, тень хальпелин ларудару, бунда, хам республикара, это жердеде урахла пулна буличе. Чуваш интеллигенции не выросла бетом аштарзасын. Вот вырос интеллигенция не плаче, ну майджухне, и весьбех умала. Ну вот интеллигенция был вором, тем если бы гранта рагану да семьезем, перед тларах премеш из земли интеллигенцием, ну майджухне. Возем возне плаче, где выросыне, возем где хура халахран вырыл загайна, урах тем штерле шушсебе шамбек пурнася. Возем пурный спачи ганман, нации культуры день, нации тенен день, вырос ела лерген день, песня возем, возне кедемар возем тася Европа замдоращулеше, аныш, шухзембе, хозяйне ебадаш, да и тыде. Ну, беспочвенность еще делать, а я план жухне вырос интеллигенция берги. Вырос загайна, халкарам. Пирень умбекмар был мала, халлах. Интеллигенции Ергелениде, он отдал на щуде урахла. Перен, ну, кавычка райля сползасан, это про интеллигенцию не могу сказать. Урахалах ранник сянда письмен умала. Урахалах нужнее приятен, ланать, пидесивах надрать. Дмитрий Юман, Яковлевич день, сямбек ширзагварна. Ну, Яковлев на Каланы бег, сейчас у нас маги земли. Манан партия партии, чуваш крещение, чуваш урахалаге, урахалах управлен день тухмара. Ну, на Яковлев Каланы и Каламане, Калмавдараймас, прокундает ларах Дмитрий Юмана хай шух же паларать. Е он да калабарат чуваш, я сарзень шух же паларатил. Ол хрещень партии был на сарзень партии, куда не был хай шух шлавне, и сарзень шух шлавне, чуваш и сарзень шух шлавне, Яковлев Каланы бег туна идет. Ну, шабахта кунда тераслех мажуква пурвал, чуваш интеллигенция не палардать, всяк смак, всяк смак. Хальги интеллигенция не респулзас, мажуква кибер пайландамар, так шанах, тень хали хальдемар. Ну, ту ирмак юлашки вунил хушенже. Ну, тар си тейбер националисем, вот пачек ушкан. Ну, националисем где куда лайк поддержпегала. Чуваш халык жен, ван халыкшен, таржаган синзем. Возем чуваш пашалых не сирпледешень, вырос лага кирис в трассе, чуваш регибет, чуваш лага, ну, пулдаром дарам,
күделеметр жашы. Тебір пызықрақ, ушқан демеленде, пызықрақ сый, интеллигенция ушынже. Өзіне қалама бұлать, түре жара ушқынне паханный зем, ешау ушқынын таржи зем, демеле бұлать, ешау ушқына түре жарана судынна, шинзем, бекте қалама бұлать, Рашей майлы зем ялнақ, чывашлыға курай маши, хоть темелі пәчікі шіреде, на курай маши зем, ну и пулдар наран, майзем зем пур, түре шарра зем ытларақ пуль. Сял чывашлық хан адаландыр, чываш ереклян булдар зем, ну пойдем лаш майзембе, узагурмат однажды. Ну, тебір ушкан, бекезем де бур, хозяин жалды, пулдару, пурнежбе, пурнаган, юнер жезем, ширав жезем, поэцем, зем общество политика пурнженжен, порно демелейде. Ну, хозяин, вот панги, гивар, ларудура, ну, сейчас пулдару и себе кана пурнажды. Ну, ку тень читаза эшло, ну, сейчас бахта, и бір азынна сүрде интеллигентность тивизиден өзем порно демеленді. Өзем ұшынмайшы, иштады. Паллах, кальги пазара экономикинже, чын интеллигентен хаге, пиде юне, олшы ушланы, эметленни, кирлемар, негавада. Но мажутпа пургырек пирин халгалашинде халя позицире пулмаламар глазя. Калюмба прилешли мелле, канаш тумала, калашмала, тарчерге тукмала. Но волтерес нефкаларын куда солдавзем. Интеллигенция ол хайхиришмар болинде. Бол шамбек терлемензем удымзем туnen детейбір. Но куда блашнин жен кирле, кужару, ша богатырак бол. Иги етле процесс. Диалог бол иги шин Йонда иге субъект калажеве. Біргені анжа калажет болзат, те біргені ит вместе, и хураланс болзат, был где калажем бар, урке было. Ну, хальги, власть мажун пау шабактава унжын теп порында идея земмар, нация даланую мар, чуваш даланую мар, мул укша деньги, зем теп порында, пулмалла. Мулда кирле, укша деньги де кирле паллах, Нанжақта культуразар, шубышсар, нас идеологизар халық, бұл бек халық мар. Бұл население болады, бір-бірінда бұрнаган жәлік сензем. Хальги, чуваш интеллигенция, шел буринде бойла пулаймаре. Пулас. Ну, поэт, коллег Кисетин Иванов, калашле, анжақ войла эдемде, хайтенжине пағанать, шабала ерек, шына ысран қыларать. Вот хайыл тапқыр шамбек пулмалла. Шамбада, шау Иванов шоушне малла тысса, чваш кушинже, чуне хытна шинземде, табаланма кушлариш. Например, табаланма ганамар, земде уже деделся, тенебек. Ну, куда ман хаман саваланчик шушне подавляце, куда мен галашин. Виталий Петрович мажут Павел, чем чуваш интеллигенче. Между десятин онан эже, Булгару эже, Ослулах эже, Бриндю эже, Пиджет эже, был виже теп шамбек чвашлыгын негізін чулезіне онлан зайлме пулужат тей бірде баземанде челге таллах смахлах делалерге тень лача пойдем чваш халыгын ты халық сенде осхагал пурнеже ол шау визе чулжинже трать. Виталий Петрович шау визе чула ягатма, халық ушинже сарма,
хен вреңезем урла. Таданларак сарма пулдарна мажутта. Пулдарна. Шамбада игр савнаппар. Бол перенбе пуррибе. Правда? Сана. Юлашкинже дирек парзамар мана кунда паян, ирбе, самар чважызе, мана кунда хируян, факспа. И пусть сревла забраша. Кизепта Виталий Петрович, юратна вреднегене бар. Дирек парзамар самар кутлыгинже пурнаган чвашсем итнебе, сире, шурална гун яджибе, тухна майба, шурална гун яджибе, чунжерен саламлама. Пирин еде жмырзем, кушинже сире пельмен шин чук пуле. Изерсисе гурман чваш яли чук пуле. Самар тарагинже проблемаш культура парле живеземде, сирин халба шураджиш, изер кдахна чулба утриш. Пирин проблемаш единземде, сиринбек шиганда. Самар чваш зыне хайзем жине физепрезев пахмада, изерех брентер. Видим ли смагрзем тире бой парзат тожич, таза сылушпек пульжич. Сылыклы булар, тиреге булар, шулар яланах тагыр булдар, медерзем помышлан забычар, самар кутлыгинжи, чварсен культура парле живезем. Игиль, хастар, улах, шанчик, малаллах. Самар кулы, кырлаш, он ватым же. Кирилл Васильевич, Аллах, Аллах, Пожитинвиштер, Аркисен Гилешер. Ман и говоранже, никак помню, цепь силы маг. И я не провенжи, хала, вот он отрицательный, он сейчас докажет я же, что я не провенжи, и халы же, чувашем, şak bugünde ne? Kengebe köyünde köyü tamam. Но я не крайнего, а ему надо что-то делать. Видите, ну моим это учился. Медио кандидат, медио философ, чем же это как-то думает? Вот куда Калавич. И Эдик Районева, районже, пилик генерал, вот не стали жопу. Вот сейчас генерал Дудин, где перемагнул, вот Хаймуда Москва, да, избегались, сидящие. Районда бин, прыгал, правда, щек, что вложил даже когда пахал в себе. Вот сейчас коллектив, совхоз позяжен, ужасно сейчас когда сходишь. Я говорю, должен силы вас выдать, вот у нас тоже поговорить. Вот если бы мало дорожье. Вот чем долго. Я десяток доказал, вот. Вот. Ну, мы хотим, вот, уйдущук, я хочу там, вот, ханим деван, или греши цестен, мандай цестен. Я калан, ухтагаларым, сиалынлар, деде, ну, ухтышмандар, это угай, попугай. Баян бирит безе куял, где-то Виталий Петрович, баян бирит безе куял, я говорил, сиренькина матвия был, ну, манжут по бирит, где чуваш мало, что контент, что на контент, бил хамар, шуш камала, мужа концерт у нас тегензин, рожа контент, шинзин, шагандек шинзин, пойдем чуваш сень уяве. Республики Римар, Республики Тулажинчи, чуваш сень уяве. Allah kunda bayan Respublika Dular tince samar zemde kirin çevreden belli buldum. Kala var tutardan da bor. Samardan telegramma da gelecek bunda. Çamba da şak uyav halderje birnje manjut paçınak da bazı ku ağarsı maksimar menjin deten ibir pletper ibe hamda sirin student pulna birin
Ажасем университетінде ишлеші, қачатсында ишлеші, телевидение бе радиора, силайчерде ердюжізем. Бұғат бірді шималданақ. Балақ шау чывашлық туйымын хилгемне, ебір шау университет тұрады еліне, шамбада сирин әжем, мүлек аламала, ебір проблема алладуда бұра бірдейді жұтлат бар. Вылғынамар, чупалақ түрек каламала, галабыр шау идея изенен, чываш қалаген, Уралне, Чуваш, сен краеведение, общественные ергелезечные, Чуваш нации конгрессные, тогда мы Чуваш индешник изне, ерце брат ергелезе разже палапал сирн идеи изен прибылна, и сейчас не помнишла ранзен изен прибылна. Сейчас Питер пузык пылдерышли. Палап Виталий Петрович пек станял, пек шинзем гана, галабар телефона и не застизе кужарма пулдарна. Куда раньше не били, чуваш отца брат, чуваш шне мало отца брат. Парля. Те бренче не день маншакна, те бру коллег, вот шак шук уже глаз килет, Виталий Петрович эмедленнее, силаен день помышлан забудерче. Уйрмах всяк вот пирен чуваш нации конгресс экономар, чуваш общество жаинче экономар, чуваш пашалык жаинче, министерство зем жаинче, шакеш. Хамар эш палыртны эш вол баян каланы бек пурнышлан забудырчы шав тюре жаразен пирен нации идеи земженен пит пешав зачын автаршак эше пурнышлаза пумат тыды нации пурныша кірзе пыдырчы малалла шак шугыр сирен шак эмет сирен пурныша кірзе пыдырчы шагын бек эше пызык эше обществовал эше Чуваш нации конгрессінде пиди бызык еще тузы Чуваш нации конгрессе я тебе педем ты чуваш сен я тебе пиди бызыктал зиле Виталий Петрович пиди бызыктал изир блегаламала хаварын врендикенде булза журналистка булза тепчевжиде булза ша уржак нумай нумар элгерни вот калабыр манау шавлек чоан жокли вогытукни телендеретте еп тескен Хайвагаден жагынбек нации идеине сарма хытланса, пужарса, тонине палак тюле жаразем мэлле бахне булай плеб идер ишсиржулине диастыватып, шамбада шав вагатра, шав шууршла шинже жагынбек шинзе булне гана гала бір пирин, шав шуурсене маңла пурнышат салма булдарыше паянхи юварлару тарурати зегалашынше. Тогда теперь Мен калашынча Виталий Петрович вот эметледе яна калатырчы мана тогда ыдатырчы биринчи нация чуваш нация конгрессинде Эштовком кирле десем вот паян пилдерешин калабыр малашне калабыр бирин атылып булат тебиринчи Эштовком ишлеген не булат он хыйын штаджи булмалан деп булат Эштовком председатель недер пример никам да премот хытан калады бирин Сергей Валерьевич Мясников директор председателя булмай эбе хаман хужубай шириплетне Визимгун, Лукунда. Балажар, Чуваш нации конгресс тебе мало лачный мешкин, Штовком председатель Сергей Валерьевич, когда-то? Вот, Мясников. Чуваш нации конгресс тебе шлезе бумажкин, шимал на нас, мало, ундран итмады днатто. Вот. Тебр самах. Шакнанде в глазах парашин Виталий Петрович. Чуваш нации конгресс таважиры зем бурвзем. Всем шаг бегінде конвертатив меле ядралада туна бланк пече. Бача, жақта бұл пічекрех, хыне пілдері жде пічекрех теде, изир, ана, білегалан изир пызыкрах, тивішле теде, шуда езе бір шағнаш қаланде, тавыширы бе қабыренчен ергелемір шақсымақсыне, тіріз яққаладып сөзі қаламасты, бұна бір активистен бұғын зайшырына, еп тірсе бе қалазан құрманшы. Я бұл шырман бұл дезе жұтладып, жанбада халвы құлаза барады. Хизепле Виталий Петрович, Изир, Чуваш Липала, журналист, педагог, Типчевчем, Чуваш Пашала, гуманитарий, Ословых институт литературы, Типчевипе, фольклористики, паин Иртюши. Чуваш Тинчин, Адалановен Жеде, Пызык, Сирепелеща, Чуваш нации конгрессин, Аслопуховен председателя, Рашири Халасин, ассамблеен канашин членец. Паргалда сумлыш активистен жен бірнен, Врендеген ишнем, хаварчунра шишивы хиезе ежиндар. Хажатра университет членеш узен жеде хавар палеваре шамрак рубатне шидерме тұрышыр. Халі педагог университетничем яш крембе калашса саванадыр. Шываш литературине, тваншегене, вутрашынман, шыврабутман, шырде шырмен пуянлық тезе жұтладыр.
Чаван бана тип чедер сенатор. Унде чилай хине, баргадарлене, киллине, школ программизине, брендю книгизине кирдедер халық патнеш дередер. Терле шыржыва, читсе гурза вун халық умынше пуштайрыр. Шабвагатрах авалги пылгар чваш шырне шивне, шидегенни шуккинем, хывыр кучерба курза энендер. Шав пуянлыға, азамлыға маллаты зас, упразаға варас телешпе, нации гумне пужарза яразыче хастар пушындар. Шапла немцес медрех вғат шуриде шуре, кун ғышын кун иртрен, ут мылшула да жетседадыр. Шурална куныр ядебе шунжеререн саламлазам, сире пышыра ырлық сылық, тивлет пехет сунатпыр. Эжерзем малашнеде ымза бұчыр, мін балыртыне пурышлама май келдер. Тенежере мен дур чывашсен ядебе, тағыз дере Виталий Петрович, тыван халашын чуныра парза ішленежін. Чываш нации конгрессер.
Виталий Петрович, манжутпа, Зеленбек, чываш пулзан, чываш чыльги, чываш халахи пурынать. Турадав изир пуррижень, шамрак оружен, теслих пулнижень. Сире епреш тавражен читавану сенжень, пызык ранда пызык салам изи видимер, тавзы махе галашын. Пирбе еврлых рада, савыныш рада, перле пулнижень. Врачух пече вырынчеде, а тем вырынчеде пулнижень. Сирбе бир мухтанак пар, сире бир юрадак пар, пурны жырда ырлых сырлых телей, эшерде анажу шемере юраду. Тавда быстрее. Баян сымақ ішінде. Еп шудадық мана бізден қаланы жөмнен көз, ұшса қалазасында жүрәк бөлгізді. Пинде тұқышы ширен біріміш, пинде тұқышы бұды біріміш ұлзене, Чуваш краеведенен ылден вунды шулы хедезе хаклашы. Кутақырда Милли, Никольский, Элле, Петров тидек пия жазем Палла. Тұқырғынды мұшылзене илзесін бара. Кузипте шекленюлле. Кутақыр Чембалданах Виталий Петрович Станял вечебе палазадарать. Пинде дұқышы тұқырын бірім шулги. Июнин шерин біріміжінже, Рашей культуры фонжен, Чуваш уйрымышымынже, Чуваш енетіпчеген перлих обществу по изучению Чувашского края, шенерен дергеленже. Хальгибек Калазан был Тавра Бөлюжезен перлихе Союз краеведов Чувашии. Она инде тұғыр жол Станял Виталий Петрович собирать. Пилик съезд, конференции завергелері был. Тавра бөлүжесіне хизеплияциям барзачыслары, шавжутыра Чуваш халых ысчаги, аллышын наягын. Чуваш халыхын осхагыл осты, вадыр ытла тавра бөлүже, хизеплі краевед, хереге яхын. Тень ку цифрызем сахалда бұлы, тавра бөлүжесін педенумай. Візіне Виталий Петрович хойдавра педештерчі, візем тұрықсақ ішлеші, Пур район сенжеде, Тулашрада, Тудасанра, Пушкарсанра, Самар енде, Чембер енде, Союзын үйріміз емдергеленне. Союз кардинжех этнокультура академия ішлері. Онда тірлерен секцизем. Шавжутра Чуваш теде этнорелигия беде бұр. Чуваш ела ерге музей, этнопарк, Тувас телебейн сантилы Пушкан дергеленже. Тұғырғынды мүшілденже, Дикшан кинжен нумайрах, кенегезем клач, пендавра бөлүжізем. Унчен бізем ытлары хаша сенже, е тавра бөлүжізен тетра жезем орылы паллычы. Чепчев жезем пір-бірін бе омырса шлени, пір-бірін бе чен біремзе бұны савындарать. Краеведение халя, туан дей культуре, дата истории, предмежезем орылы, школ, программине гертне, администрация шинзер хушинжеде, тавра бөлүжезем бор. Краеведение вол статья, очерк, некенеги шешмарвет, вол школа жезень, ял истории, ердословие, идевзембе хадерлене, нумай альбом зем, сочинение зем, терле музей зем, художник сень, югерчике зем, тогда и ты нумай ебала зем. Перен юбиляр музей зем, дергелевсе же, Адамдарас себе нумай бейхуджа. Школа жезень, юхомне,
краеведен югымне шеклемен видео көрсетіп жол. Эткер станциян шанчықлы тузе. Ыры бушару земну майдуры. Самахран тван ялинжир станялара куллен агадуй, тада ты чуваш уябзен ергелет. Вол пужарный бет чуваш жил ергин паллыс тизине эл мендят не баны. Вот мангышынах сумайгилиха казинжен пари. Паллах краеведен пулени бете калгал бумасть. Пере пожахандарган факсемде бумай. Вот калабар музей зем, губын сембор. Тада ты где? Анжақта музей туас турдымчак маз, калбыр, чиде сухадрах, Мургаш, районинже, Ужылмадевич, Едернере, музей булмала, маллах пирать, перед тавра бөлүчү зен, эже келем. Тавра бөлү этно символы зен, чуваш, адаловенчи педгережи, тохронным шузенже биде, Петебляце галады панормалай хүйісірі. Конда Виталий Петрович тюбеде бұзық. Тұван тавралығын, тіпчевін малашлығы, оның проблемізем перен юбилярах қашты гунах қызықландарашы. Кун да етмеш болы, он бәтіне тавра бөлүшізем вырза жүремен гон. Ана малашны тавра бөлүшізем шаплах мотор болма, шәйді, şimdi zemduma тавра бөлүшүсүндө сума, сузактыма, шүлди, туры, вайховат, падар, тезе, каламах ушмана. Табах, Сергей Виталий Петрович. Магия. Тван ела ерге берген. Тван ела ерген малаштығы берген. Ширим бремыш өмірді пуластығы берген. Шимремыш өмір мүле пулать, подимышле павла, анжа пирнила ерге, юлади, хамырдан келген. Темеше жылғайла шында келетті, педиматура жабурчы, Кирилл калать, призрак язычества ходит по институту, сауын заглачын әнде болмақта. Шиндер айтмай бе, шиндерзе бұрат бол. Чебашқыр шиндер айт. Бірін ела ергезем ұры, абан, ақхалде пирненже, стоял янжеде, кивиші жол башы баян. Шветкан земді оқына, әнер пөдем ялвиш, ватты бетті, еміші рашы. Килеш олсем, үле бұны апырға дезе, хамда президентіне ғаза иттем, ол трактор башылеттем, тырын умай, ежі жолдыры. Шыжимар, тыр yok sadece. Şanlı spor. Пурин десет наш кала шанlı спорать. Ела ергене Чебаш енже тыднасы пирненже бушларел, Мургаш едерне енже. Халде авансак забрать. Бала кунизем кушереш. Соргорье Абалды чварсем кон даврыны гыщен дунынча, ширин биликимеште кабры гыщен. Ерне, игерне, хайвал, шавилайырге кушры соргорине, шиитчимеш январне, вондуаттымеш январне, кебірсерде вондухымеш январ жедвашына. Шеварниде кушра бұрат. Еп күнда калашыман мен думала берін. Думалы сен нумай. Елайыргезіне пала патшалық шайдешті кеплетмелі. Кунзеде, калбар шварнеде, ол өтірсі бұғазан кун байшыр танлашыны уменхи ерне был. Әйберіне күжарат бар. Халі, мұра женже чваштық күр. Күр қайзет бере. Hamar yengeç Vitali
Эзир Мургаш районинчи Менгур вренде ишченесем. Сирине жерзембе мухтанатпыр. Чилхемерен өмірден өміре бұғын забыны бұянлық не ұпразақ варасешін. Она халық патнеші дересешін. Тенже умне ғыларасешін. Үрми панметірішін не курса сағынатпыр. Тыван давралық ба, унын паллышын ізен мухтавлы бұнжыл не тіпчезе. Тишкерзе, паянхи жамрыксемшін. Пула сұруземшін дырышыне уйрымақ бағар. Сирин видимлюде хирюс мақсине итлесе, озағылса, кашны шкулачи, студент, врендеген, терісліге кушран бұқма, пурныша юратма, остына бұяндатма күлленех врензе бірәл. Тыван халыға өмірді шыбек чун жүререн парыннышын, хастар чунлы, анлы пілүллі, шиве жаслы пужарушы бұлнешін пөдем чываш сирия сумазывай. Пирин хизепле врендегенімір. Тыван халыға пір чымыра-чымырда сешін, чываш қажадызем, школ учебнигізем ғыларас, общество зембе центрзем ужазышли пужарушы уменче тивишнебех пуштаятпыр. Сире пархадарлыда сумлы ішре, малашнеде ұнышузем сунса, ұрлық сывылық телей сунатпыр. Мургаш район администрациян вренде бай, шағынбегек чываш шырхиве литературине врендегенсем. Землю берендейлер ваших печек барны. Тываным зем, Баным, Темиже район Тыван, Мунсүндір районе, Ишлей районе, Мургаш районе, Шубашка районе, Шаптвада районда ебе түрлі ғыдыра шидіндем. Коля Захаров алышлаза, Алексей Николаевич дарымсы пурне деп палат. Күшпіде ятне уштарма бұлдыра білде, ватылса юде немай. Но сынран, күшкі кран бізем мандыван пурне біледеп. Тавақ сөйле Мургашсе, Мургашшыры өмірден хватлы бұлны. Хунсен тымары сирін Мургашыра. Езір бұнда кесе, мала чыстуны, бұл бедем хамыр чываш қалқны чыстыны шуклады. Телейлі бұлыр шапла бұлыр. Мургаштырине менбур чываш халш настиведе. Ватизем кажартшыр, шамрыккизем талбын защитничыр. Тымазымбет тенче көкне дудаппы. Станьялын шична тебе кашир, чываштен төп кнегине жыраппы. Егер баянчагында менфин бұғынны чыға, Киевишин жулан задатпыр, есур курьерне немаллады затпыр. Виталий Петрович'in şuran gününe kadarlaza gittiniz. Mut malı şu günce. Şene şu Виталий Петрович şuran gün bakışlanat. Егер де унрантислих илсе, неменлені вылыға бұқмазыр, шыр шемірсе, шандалыға барындарса, күнда кездіңір. Шул орла кашны шул, пирин шул орла, хурабы жаққашса қайры. Сулағай, ұлғышы орлы, вишші, зордымырда, шағында чибер, әшітсе дадамар. Чибер әшітремер бөліде, кай айылмары маржи. Бәдек биткюш, шене-шене жудаш балны дәрі. Шене-шене жылда шуранда, Киеве-шене жылда ят фурар еппе. Я тебе машам, что пилени земе филемлешке. Ара илемли булза сынапла хизеп лиетсен бара, кеслі хрень. Чываш халық сымақлық, не, елы ергене кепчеге не дейбі? Куруна, дәрлеріне слығыне кесем ғараған неде бола? Куда балды? Аклапысан шившуна таслашы дейбі. Шившуна бұрне жүрәне, білет көргіна. Апла бұлында алақ қаламалы бұрға, Чаваш наци конгрессин вице-президенте, Мынганажын председателе, Чаваш краеведен союзын председателе, Шухашкар ендешлігін пушлығы дедейбі. Шиде, зіппеші бұлади. Тада бұл шиде? Шиде, бұттызым қалачы. Тень апла бұлзасын, чывaf халық ішіне түлев зірек туза бұраға дейбір. Академия дейтін ақлапты. Ай, каблары пір хизеплі ятта дубаймар машиннене суйлазам. Апла аптранық вағал шуа будын чымны бек, будын ғана чымалы елат. Куда чымсан да,
үшін жымзада усы булашу. Виталий Петровичен пудаган зене чонышын медаль де бор. Шаплар, микрофон анымай удасына. Виталий, юлар мне жак нагаласа бар. Виталий Петрович халық хизепленеге, малалада хизепле. Сумлы ятсем, хизеп ятсем, учня тоғынзақ түтші. Шапла бұлдыры. Шапла бұлдар, шапла бұлдар, шапла бұлдар. Ай!
Чуваш радиода телевидение галашли юру булдары проге. Шаплу Евра Виталий Петровича Ырызунза хизеплезе салам змахи каламашкан. Виталий Петровича тебе такшанах поледим. Вол пиде пызык пащах. Унбек изен береги чаплагалаш. Энциклопедияле асчах. Чанахта. Менле гана асталахра ишлеместер берен Виталий Петрович. Пуринжеде пиде чепле тарын. Тимле тырышса ишлеть. Шиелген жертерса гаймайствовал Виталий Петрович. Унан ишезембе бир мухтанат бар. Литература, теория бешледи, чельге слухибевой гуради, краеведни беле ишледи, куржелдеде, она и бир урба азанат бар. Чеплешлеген. Агат пертеслих кна. Виталий Петрович Чавашлахан де пиди юрадать, чавашлашан таражать, вал чернизем 20 ре, пузык сиднизем туныне палатмала. Вал таршнебе тимленебе чилай термин, чельге термини, вал литературоведни термини, краеведни термини, бирн пурнжагрса сирипленджи, иберхали плетпар, булава живал, халяк игры тарвата жирна, инжесасы, Пулдарула, Мухтавла, Ищень. Мана унан чимлеге пиде казакландарать. Краеведение беле, эбир унбалах, хошпер район зене тукса чуреге лене, Пулдарула, Осчах полный, пур среде, лайх палырать. Ял историне, кепчемелей, шкулзен историне, ела ергезенне,
пурне де білет берін. Чаплы мұқтауылы шағымыр. Паян шак чаплы күн Виталий Петровича ебе тадақта пулдарулырақ ішлемешкен сывылық сунадық. Унын Байгале, Пур, Шукмар, Шанзақтырат пребір сирінбе, изепле үләжмірзем. Осталы хравал, шелеренде шене смақсем кале, хайын паянхи программылы смахинче, бұл мінлешленине де, тада малашне міндімалыне де, пиде тарын ужымлық дарцабаджа. Шак программалы документ был Виталий Петровичен чеп шул ері. Шамбек шлезе бумажка деберина ширип сылық сунар. Хам енже Виталий Петрович. Шак качекшеші кнегесіне зире база журналистіне. Хаман кирмиш денеже тада. Шамбек была кирлі бұлда кирлі бұлде. Шамбек давайте айтыр бұлде. Виталий Петровичен Турнызе, Кунжуле, Пирень Аслышкулга, Иван Яковлев, Ятель Пет университетпа, Тачы жығынны, Унда Волгренне, Аслы Белюильне, Ослолығын, Брендевен, Улдарулығын, Мадахи негізізіне ғывны, Сағындан иліне Гілюбе, Осқағылба, Хойн, Ашамы жыпаны, Улдарлық несі бұндарса, қиын тұржулық не қастарлық несі бұндарса, осқағылын, улдарлықын, бірендебен сөйлетубіне, шывашлығын сөйлетубіне шекленіне. Мұна барын ұлда қалары жемде. Қайранда, бәнші тұқсағайны ғышында ол Ирин Пет университет башығын ұтытма Брахман, Чималдан шамдан қаламалла, ол қадірлені кенегізем, Бренді пособиесем, бирін студент семжін, брендеген семжін, кирлі ұсылы үлеге, ябаласем, білім ұлыжу. Тада ол қайранда бірін бадырда, бұра-бұра қашты жылақ, лекциясем, ертеретші, қалашымсен ертеретші, ерті жылсенші, қышал бара көбірейні жүгінші, шуыр қақпа, Ебір синеде зәгітнейде, ешлем егімілдұры, ебір мұшын жуын жереден тауды батпыр, ұшада ятпыр. Студентсем, брендегенсем, ұн нәжіпе биде көмілі, наивратса идлеші. Жуын жереден бір сирет тауды батпыр, саламлаппыр жүралны күнде жібе. Берін шағында саламды адрес елдің Петр Николаевич биде хитре саламды жүру қадырлері. Онда бірін тюнышы, тірей келкеме, көміл бұйым себеджі, ебір шамна Шиде юда камчыне, томан батне бірчін мезіркан келей. Артензе бұғрашын дұрсанне, езе сары қайық мажуратны жизнана. Те ұрлық құрма, те даван сембе савынма. Те ұрлық құрма, те саван сембе савынма. Унзы ергеше, қанзым күтсе дырашы, алы күшса құрашы. Даван кеде, шиже юда камчыне, даван батне бірчін мезіркан келей. Даван кеде, шиже юда камчыне, даван батне бірчін мезіркан келей. Тавда бұш. Хаглы, Езепле, Юратна, Подорайме, Тован, тогда ты, Езепле Виталий Петрович. Анжак, Анжак, Чеберкеч, Мургаш, Брендюзем Шахмекаларыч. Станжал летти в улачке, Чарем карт-карт сигечке. Юдасем все Чынақта
жинақталы шам бекче. Ебастывады пірігер бол таршайында Чуваш Чергеврен дейд, волчага мек калачы дейд, мана херзем газы брачыш. Станял гірзесін, еп тына жүгадатым чижага дейд. Тұқсағайдасын, тына кретімчі. Чебіргазыға, мүлі экзамды тінес. Бұл менға нем ясты масызға жей. Но юдасен пирен пидіп бұзық мен бұр, Бросадом право вор, мне Виталий Петрович перемадрал пидину мышления. Шамбада, чуваш филология культуры факультетень, чуваш филология культуры институтень. Щемный день, еще здесь махне, иди за бардаш Виталий Петрович. Куда декан жуми Виталий Иванович Сергеев, тогда потом пушнаги Олег Иванович Пешников. Тогда я без сирень студент Яджибегельня. Страшно, Олег Иванович. Лекции манан ворон булмаш. Теперь известен Виталий Петрович Никитин Станьяла, Халалана, Шул, Булак, Тутлас Максим. И пхачам на булак. Хавар шут тенжене килине пельдерзе, педем тенжене янратарза, шари кышкырза янранба агенде Виталий Петрович, хевелдугуч календарен, пилек шаври дульче. Эби Ульянов ячеле Чуваш Патшалов университетен, Чуваш смахлыгы культуры факультетін жешлеген зем, веренеген земде, кунда везем нумайларашы. Эзир пуяныз хагылы, ширип, шабығытрақ, ширичен комылыда, веренеген зене ховар тывана жүрбек, бірлешлеген зене туз юлда жүрбек хизепленіне, ширип ыйтыне асту зақтырапы, сиренбеге пуматыр жапы. Университетра, шинжунат литературы бірлежерінешіне хақлы вғыдыра херген мезір елдзедіргезе бұраттыр чезір. Паянхи сумнылы ширақ жезен жен нумайышне езір шиндурырынды. Бірін біріндеген жен ұтларағышне шиндываз әжеде езіре құтшынны. Ағадельмарынде әбір бұрде совыш чунелі. Бұд шул ядлы студентсен театр неде езірех пужарза ядыр. Бұрынма хужатып, драма авторы, тада актер болса, Чемберген, Тударстан, Пушкыртстан, Самарген тұрығы кезенші, Чуваш әлізем тұрық, Сахал түнжек асынайы, езір студент артист сембе, студент ширавшы сембе, студент тавра перлючі сембе. Ват мужибек Монзуал үстерзі ядыр болінде, чуныр чырырбе, вишулхи качагатаги биге хватлыға езір. Шухы качагатаги хевдибе, тырыс сиге-сиге, пурны шулы дырық хуйхи-суйхине, айкинеле сирсе, сағынышлысын битпе, шағымалалауыт машкын бойбадыр зире. Ватлық күнесенше тван халықран, парғадар құрма, ырлық сывлық бұлдыр. Сонда алып үсті біріне коллектив, Следизем Бурде. Тарғашым. Ебінде қаларым. Епінді факультет ұшкіне ерце келдім, жанжатыға студент бекіліне. Виталий Петрович, тен күнді қаларыш болеп кіркары сетімде, тен қалысы, күнді қырған зен, вишіміш пайы, тен барақ жесін студент болны, зімзе бедерудаш епсе қашын екенеге не? Чим малдан епсір ябаны, біледер, вырыс пенеде, чываш пенеде, ако пилік мүш олты мүшкенеге, шағынды ларын жүкіне сыва жүрдім. Мәрдесін, езір мағышта сыва жүрмақ рәпнеш қайбығынже. Чывашлықшын ес ялғышса жунадын. Шутты гурнать таштан пин жухрымран. Шуғыр земсан халде пин шунатлы. Чывашын ес тухмастын азымран. Врендегенеме боштайза, ифа шин бір решитмел улты ушкын студентче Валерий Андреев.
Концерт балалар берен. Юлдасен бирин, но факультете Шамбек бол бирин. Филология бек, культура факультете. Шамба бирин тебір тадықта бір тебір зыбырта бір дарғашын, республикра пұр тепілеген, тебір жин бірінге пұр дарғашын. Виталий Петрович, эзир калашине едепте кушилдугать. Сирин киши Жалынбек калашаган пулежи. Эзир ширнине буладыпта кушилдугать. Сирин киши Жалынбек шираганзам пулежи. Сиреп мен жунадып. Сиреп. Сирет, термене купчыр. Шыр-ширим жулда, вунжет жулги кереп, хыды юратты жын. Сиреп, саламладып, паян кебек шамрык болдар, суғали заманбек кыштак болчы вырымрақ. Эх, сирин кына савыныш мар. Ман паян шав тери пызык савыныш. Ман миша ширу ячы. Пушлықсем ұзбаққым Алла, мұқташы уна. Алызем үлттін, ұста, матур, дене пушлығы мешабеде пәтім халық умынжа. Вот пурне жақла строя атыратса тұқынды, ман мешана тісліге құрза қаланы матур. Алызем үлттін, пұлдаран дене чияслы, терме пушлығы. Ман ведь был емзермензе жопны жохнех, лишь шыразым бе апаланма юрадача. Астывадыпқа бірее берім бакем дума, сельсовет председателі батне ғайнатчан. Шитры мырғайге, шопташа вғытра Леонид Иванчын сейфе ұжылмасчым. Бұлына аплада апырса бұғат, каплада ұжылмас чорт вашме. Ман мишабы жиде, но моя паланзады мары, шыңғыл түрде ұжыры. Қалырға мен! Виталий Петрович, егер юлашке курсенде времени жүкне, Виталий Петрович бере времени. Шан бада он жүкне курде білеші, шел жунат педе бұйла адаланынды. Шан шел жунат пай юнажарақ, берен мерден яланақ юнажар бұлына. Бізден бір-біріне қолышса бұны. Шанбада Виталий Петрович бірін үшіре нұмай болышына. Табақ сере, ұрлық-сывлық, Юрий Влазабрат президент. Привет, Виталий Петрович, из университета товарищей вместе. Бірін доказыр бұсыдада культуры центрі бетевілі іште. Ебір юрлақлар, ебір ташлақлар, чевасын бетмей. Шанбада мандай русский филология білемай, шағын бет сумақсын жүралды, шағына Влазабрашы. Кырлас севидесін берейме, петін салам білерекне. Станьял ширнамар, еспурын емер. Мерджензін бабырне жоқне. Мерджензін бе, шешінатсем, нумалеше біргерсе, шыне-жемезем бұна. Хайзере, Сергей Иван, пәрекетмен жерден санадель болдым. Азелер хабаршапықыға бұндырағаған студент сімде бұр, профессор сімде бұр, кандидат сімде бұр. Сирей Виталий Петрович, шын келесі. Мерчен бұл чуваш литератур кафедры жүргенде журал жыл, ебінамне журал няствады, бұл юбилейзінде бұлжыш. Біздене бірі майын тұқырмерде сиві жүкеп қамырық ялайсы қайса, салдақ сен сала бұлан ба. Салдақ кезем арғандыран бұштайды, бір екістеген шылымзады шағындай, түрілі чуваш кебезенде. Стандарзен қараспай, жастумай жмыршақ мерчен керізен, бірін яла юрыпа, сылыпа, ширсенже, юрайынша салдар метерзен. Yeah.
Шунда нумай осчаксем ларашы, шурзугалзем, шужземкова, сире нумай пидибысы хакпадеш, ман халлеге, пани дигунчен сире хакпама войхвадым шитмеска. Ебунчук рештуман. Тавда bu сире бире вренсе, Шагынбек халыкха, юратса, халыкшын эшлеме, пурну жилемне де унда бурма шиндуза кыларса яныжын университетка. Шаржыбын дерлек дерсене. Езер хабарна укри эшерсембе кына куянмар бұл. Езер лара куян бол хабар, халыкымыр, туман халыкымыр, валли, хадырлене, вренсе гларны. Хизебе духта шендерсембе. Озен нумай шагал Боксаларында. Езер вренсем, переде да хренсе браше халде. Менер бирен пызык андалары бульча, терле общественный югумзем бірле буштарын зайбер, пәлдер мендуза еттеріне бежек, калашынмыр, қыжалки жугмеле бұрмалы бірге, мана куш саядеш, Чембер облачынде, Чавашсен безенде енашмасы, мәжін есен дирен православие обществен денде бұрчында, яколев обществен денде, Лепкері Фонтранда, администрация жүменде Чембер Евросен наципе культура автономии денде, Сире тұғырынды қырмаш шуғыжын Виталий Петрович, халықшын үрмеганме ішленежін, ұйырмақ Чемберділігінде наци юхымне сағырынды қырмаш жылда шынерен чыртсе дыратма бұлышныжын, шабыше ховар малданақ зәргелезе күныжын, яколев обществен хизепле члене ятнева майжын. Мана ерек база мазире аларықтармағал, сануама. Кезе бұрынза, халағымыра 2000 жылыға шынерен жетме ұнда бұштаны. Күнда алып сабадымыр, хамырын үйнерші, Кекердули, Анатолий Еграшкин, үйгерні Яковлев портретіне сире, парнелеме, еріп парзамыр. Бұл яғына сігіндеріле бұлды, байқылат парзарада. Әшкеліне, Саламлап бірде бір бұд. Тада мана еріп замыр, шағымыр бұғатпа ұзы күрза, Виталий Петрович, қашар дадашын, күнда күмен, Артем Петрович Кузангай. Еріп барат я? Тух күнда. Артем Петрович Кузангай, сире Яковлев общественный хизепле члене, дипломне, свесть не помала, еріп бар замаманы. Раиса Васильевна, Раиса Сабель. Алексеев Андрей Алексеевич. Бізден бүрде берен Яковлев обществіне пұшаса ераған зенчен, бірінші біраған зенчен, байын күнчен, бірлет ераған зен. Ежерзем ымзабытчыр, сывы болчыр, чывашсем, чымыр чывашсем, сывы болчыр. Алавыз. Уйдырмышты кышан деген кенеге қалымене, чымыр бірегенже, чывашсен, физепле, шиннезен, уйрым кенеге, ұнда баллах езерінде кереді. Тебір қот салам, мақылмалы ам бұлдар, езер жағам нәле бұлды шамбек. Тұрадыр, шамбек ұпранмалы бұлдар. Тибер. Şura
Амин. Кал. Меньше живет перкушсем писрен. Силендер изерманрам. Элехибек ошар шижерсем. Хорбак видя шебеш куларзам. Наградын манчилепца, каламана, мискершин наградын. Ага перчевин кушулетекса, каламана, мискершин тагылатын. Кирки хвабик песеючкет, сумах чедмеде кушулю помасть. Ман кыгырым шине, велимут бегегет, шурду дарбак шолзан да чарылмаство. Тень кор премеш вери кушулезан, тень халичень кунбек еминде боле. Тень халиченес юратса гуман, тень кувал чиксер савнеш кушуля. Чиместенес, киместене гиде, из каламастан вортунушин чень, хубадырле ердеден дегиде, санавал юрадать, пельсем. Манрамес аякка каян. Сана гурайма бурохран. Тек бурна шуле перлежейн. Шируда чилешбек келейн. Конжул жабла буль нындыбас. Вылуйрат перлештерете. Юлашкинжейн мескер галас. Тудамда, алламда четретит. Четрелі гунда бульче буль. Сильзамах бада жантрам буле. Харчух тумларе буль кущуль. Сылдам сырда келешшін буле. Земля Виталий Петрович, юбиляр, келеп земля шимны мырзем. Ебірде хамыр енде жымыре, Шубашка район ишіннізем, енче сағымламазыр айкара бері люлмада үйраймаш, мөрдезесін бері Виталий Петрович станял. Шубашка район шимнізем жын, районы жын, шкулати зем жын. Пиде, нумай, ыры, сумла, шав дери лай хүсем, хойне мөрінже дуза ертерні, шамбаде бunda ошосы Максим, Мурышы Максим пидинумай баян каланы, силимагда мында ашылмар. Шағына шуда ете, пирен Шубашка районынче администрация чумынче награду комиссии бу. Наградалар стерышына Шубашка район хизем грамотебе, она берет, шина емірде бір раз параш играс никшанда бамаши. Юбилея тебе, шак, тибер, лайық, ыры сем дунышын. Шубашка район шитмел жолдыларын жоқне, бұл книги авторы болна, пәдем историне, Шубашкар, Чуваш Республикин Шубашка район, пойдем истории бешивна, культуры енчен, пойдем я кашна ялда, мендел шивн забурна, шана шукатса, пойдем истории не, но княгин Хаген Шука. Шамбада Тадабусе, Виталий Петрович, сирен булдыр сыллық, малада жемек бере, улушсабы мала булдыр, а бере сире улуш мала булдыр. Шкула жеземде пиде бызыр тапсыма жезем қалазар же сире қалама қалар, менделезе сезер шкула жезем бали, шкулзем бали, чываш чилкине, чываш культурине.
Мне кажется, манса гаймаламар, когда она мала андазад мас, кува дизем вали, учитель вали, педи ну май лужу барата. Так абу сире. Чечетиго, болан дизейский нема, шубашкара инжевуна бере, езменде, ялшезеп жендере Виталий Петрович. Ну и Чуваш Республики, промышленность предприятий, бурначно, пахадеры был, Шубашкар районче, Шамбада Босе, Уитреш, Виталий Петровича, Шакивеня, Тагандарт Мазар, Кайла Бумагалман берет. Шамбада Виталий Петрович.
bilirsin. Var ne? Çağın bana haber kayı bir kayıt şey. David Royce'ye oğlan salamlama geçer. Arkadaşlar böyle. Виталий Петрович, Виталий Петрович, иди сама саламлашь. Чугана буду я тебе. Хали еді сіге таза бағадып, әне шеңгей. Әне бірге қама жашылып қазны жүрген. Чебершін далашын чынат чебегей. Кам үйгін қағасы бұнеге бірге. Шаплалыш күмазы пырса үстегей. Кам бұлдым білеші, тұсым мол камне. Бұл бірін телешкі, бұл бірін әне. Anneler. Менде күнде мен бұршып чықсене ымыртқайық сене бұлдыр. Княгиня пурне барзап тереместе бара, Вера Афанасьевна ымыртқайға, упраза бұрынма, пурнедік дартмашқын барады. Коллективін, ерін ғад Шагымбек Матур Ферарымын Пиди бамаланы, хыжу башқа район жаймызды, күндан жібеші. Тарқашы, құта жүней. Базағы жоне құшмала, яла бірген бармала, қаят бар келе, қаят бар келе, азат бар біле. Базағы бірмала, яғар біле ұмала, қаят бар келе, қаят бар келе, азат бар біле. Чуваш халқы жан жешлеген зен дядебе, Брексма Каламашкин, Халебе, Шакна Галашин, Виталий Петрович, Шагерне Ушинзе, Эбе Пите Пожарганычы, Езеде, Утмашула Шитрини Кендезе, Терензелардым. Терензелардым, Шаготрақ, Сирен Шумурда, Шагында, Тингана Аялда, Игегер, Хитрегана композиция зергелериш, Эзир, Вадылманихи, не шудайзе саванзалардым. Надежда Георгиевна, Рима Поликарповна, Ерунзайзе Мардаргашин, Китай фарфорния, Пирин, Хубар Хажатраш Тегензейн, Хубар Дасупле, Тегензейн, Шамна Галашин, Виталий Петрович, Китай фарфоры де Чаваштым медевал, Шавахта Сумахран, Хаклы Марвызы. Чи хаклы может по Сумах, Эзир деп житленеші, может ба утмал шул читне бузанда бол тапса шлемени шул может ба сире каларым итха пажаршер дедим коштер смарган сире не может рашер хора тугрында шул сунап шампик бурду киржедри калара надежда смирнова хайса маклашин Виталий Петрович Юрий щитно закрмашута думал кузай кто думала Шишватши Ушкорт университетінде литература кашнетіндеш. Ондан университет деген бір беші храджана ямай келешір. Шапла бара кершулады құрмар, ажа студентсен баллах ұқшизім жетмеші. Самолет бағай малададан. Бара есер хабар ендекрек қыларза бері ұқшаттар задыр. Қайда келді мұранышылы, пәтгерді мұржа ұқшаны, ажа табырса бама.
Bilmiyorum. Bayan, şap barmayı be. Sabırza barış. Мана бюджетлемес. Бюджетлегенин Максимов. Алексей Петрович камна гайзасын. Вот виші жедезем манын тыван ажам сенбейді. Надida жаныш пиман жаныша тюрегілар жем. Ремада Нуряновна. Епкілтіне яланақ пұнышланды, ебійтман епұнышланды. Геннадий Аркадьевичке қайшыне қайылы кезде мана бюджетлері. Езі ұшса бұл, онда игея балабы. Чываш халқы чынзе қаланыне, ана чымбырзем, самарзем бюджетлені хышшын, тин конгрессмензем хистеме бюджетлеріш. Чамба епшірнезем, хам хаждық бармазып бюджетлер бітмеште бұл. Виталий Петрович, Трасмардар Николаевич. Шамшузанда тван, тванах, тварбавичный, тван хажат таман, тванах. Капаллах, Алексей Петрович, ман кушумича шитинде манал. Пөтенбе мана киргемесінде, о шилвернерен гна чарны бюджетлер. Мана задраты. История Кавахлана.